power o wa humo bro me fa ne so because o so ni scanty o kwa adwuma 10 cities no ya to ha ma me akra ebo ono ma me ka banku ni matwi me ko ro me nya nche na nkran kwani but na me dwen say because em re pa be den a ebeba enti me di 4 days na me ba no boy ne ma me 20 cities na enso me obi a me fra akra e ba besna potato etachimai mama me 20 cities ba me so man ka we na me ji scan enti na to pa me fa so a me nya card akobeku enti me take ma me ko circle na me frɛ madam bi madam for no e ma me 80 cities e na me de coins me go do so boy ne ga chem so no ko ne ba bia wo but o man tena ba na bi so say o mpe ne mo ware no ko ni be ka sa se je me fa me do be ware me na me fa enti me free one ko drum me krom tachimai me wo ho no say ne ko aso ga chem so Mary enya me sa o na ba no me ne wo ba o sa akra na ma kwan o ba be di holidays me 6540 to the nyabo tere ma me na me se wo me de me wo ho enti de be si bia no se be ko yo e me de ni nyina o mama Maria dra ye ko me kwa akra me hu ne mpo no na ne yanko ko no wo akra obi Maria ha no de na numa to a wontimi enidie no wadra na tam heba mesia eduro edai ansa ye do be ye o se ko back no hospital ka friend me ahwehwe o moje ma wusa wo atidie Maria ansa na wato eduro tam heba mesia eduro enya ma oba wa fa ma koda no fo anya koda woni mfie du se wo pa eduro du to afo ni cheke nji heba sa ni na chi ma fa anya se so woni ge na tuna be ka bom na se because so famisi kama me ya on first can ye da ya e fa ma me 0244 na mama me fra boy ya boy ko me ko me ka friend sa TIM FD adwadi kratu yi atu ka che me ne se ma me ada na wo tenti me sa wo tin fa pressure e kuma bra ha na din ne se woni na wo de jori mi ya ber me ya won ti wo ja pre e ko ka se be dia chama scratch max wo me ho pa no e me no ba ne ma obi ma ne fa ne free wa nya sa papa bia enu afose miskin aseda no pressure ti ja jira wo hunu enti mama asamba ko esa ha me pa ne se enye dia no pampo dia cha se nyina amete se unia be ma sister na na me de ko boy o ka che point na mo chivi ko ba ye no so ma me pa obi a ma chi oba me pe o so oba o no appointment o so ka che so unia ni obi na unia ne ba ye no oni no fo atu of friends sister boy sister man ni 027537701 and after 0245 079 ezunia ne de oni bi so ti din ho dance ye oni no fo oni form oni toa patrani me opa ai mama na me bofi one me sister boy me as sister ka me fe ya pa e ma me real we am say ada me nya ba na natural hair ba boy ni ya me say so o ku me kwasia sansa me ba na ka me nya bi papa kwa free mu na o kan say kire me enke ha me nya bi papa bi am free na ma se danie ene sa dia size kana me de ma 160 Ghana cedis enye ska o na mo kwasia bo na o de ebu minti no se me jiska no me jesusu no 7 months ni me di interest e be ka ho me ma because o yeso obo me bosia wanga se me first ka no e che me enti se dia se na kudu na me se mama me de be damo mo me na me nji miska free boy no wo me kwasia ba chan mama enye easy 30 ba chan mama mama pacho o say ne classmate omo nya ko SS ba ko na asa na oni boy ne free oni boy na sem boy ne nya obi a o ye ma sem e na boy na so sama oni bi se ka no ka je say o pe so worry now baby a no a na mi sister so mi nya o no e na ma o boy ne den e de che me kwa o kan na me fa bi je but na mi sister no e du baby a no ka so na me ntwe na no nye den e wo ko so ma mi ade a e mboa me na mama de ma abi ma okay na Akoma Akoma FM e ba twa ni e bi okay na Maa Akos Akoma mpacho Debbie
Manim na ya na me dey no, you okay. Mami nene papa crack side. Na me ya na that nene papa crack. Me portable. If you sante. But you must be me anko sad. Me check kakra no. Me ye de me you have all the pressure so na me person no pressure. And on this mama me dey call akra. Ya mama kwa bad back 87.9 FM so. Na you kura da chedi amponya nkropo ma boy side ya baby. Akoma Mu Nsem. Jumedie no na wi Maa Akos me ne ma badwafo ya je adwa ya ye de bramo na ni ye den so papa ensem Paul onsem bege and I wo betete enra sa wuti bi enra chi sa wuti bi ene na wukua de ene agyae de de ba no emuodu na mo hye enu nti twiban wa fidie no eya Akoma 87.9 FM Facebook eya Akoma 87.9 FM YouTube eya Akoma 879 FM enu nti bomode na bra so be share fans of Akoma Mu Nsem Maa Akos great family fans of Maa Akos Day Charity Foundation Aduanaba sanso and happy home many aba benaje papa bi na chese Sabre Francis we jamu gina so e wo YouTube was anwa na chese he gabemamo shema yesa enu nti won so kwaso asha ecosystem powder time able center 21st clinic Daniel Ben Trading Center Dawood Aba Hospital Zawe Fertility and Alternative Medical Center NSeba Industry Bible Center we one more and na ebo ye chidom and ya dontene na chese omabwa ameya dia Akoma Mu Nsem de na bro ba bia wo bia no sabre onso bomode na ke ho shema ye wadawro ma ni die kwan so share na share famo for so share na bibia entume enye kama mienko na mene meraba son no bi enkodi nkomo ene oba ya chese me ofri mi office wa me hwe na chie no na me say etro na simpri ni mu say ye abi madam wo na mejeje ho sa no na bom ti say wiye Uncle Pand mo. Ya da Krista say. Abi wo free hene na ba ye. Pacho me fra Ademra. Ademra. Okay. Awie ye ni abre papa enti wo kasa ne da beta mam dodo awie bosa ne kasa beta sa no a. Yesa na ase eni haba. Enti abi fire. Pacho. Let's go. Mam pacho me da ase. Pacho 2017 na me hu abrante bi e friend kwa kunti amo. Ana menene tena ya ncha na me fefro. Mamba chominyi nsani mu nyina no ohwe me se me continental kra na me mpiem na no tewa wo twen me okwa adwuma otop pampers semana no de abreme ti mamba chomenyam no menya 9 months na no ya driver ni no nya accident ti onya accident no call ma me ho accident ni mu 1 week ade che na me wo me kowo wo offense so Pacho men so me ma me afrim boy ni ma me betena me ncha me ba no da machine o ma me betena me ncha na de be chama na ye 1 week ene ye yi me ni nyina na ma me no wo ho ti me ba na boy ni se me papa mo wa ho asetena ne be ya din ti me mra wo ma me ho Maa Akos me kwatena wo ma me ho ama na me be ko 40 days ana me ba kumase se ne na wo se ba tan hwe eba bia ma me ne hwe me na me ba Pacho me ba no me ba ne nya 1 year 14th December no na boy ne ba ho oba ya one akra ne bedi agro timpacho January 1st and otu kwan 2019 and otu kwan ko Dubai ma okọ wankra ye wa ma me hwe amfa ma akra no okodru no frame me se kakra ma be ma kodru na me se wa kodru o se ma kodru Dubai na me enti otu kwan enti wankra onso akra no ma ne hwe no ne se wa kwa kodru ma okọ na kakra na nya 2 years o send this guy 50 cedi 100 cedi okọ want me send this guy to so buy 4 times in plan fa ma akra na Maa Akos oba ye obi aneme woba I pump atade kra se chele woto oba wantimi antobi amra kra no ena me de ne call waju ena me de letter ne koma me friend san so meje no meje na me de letter ne koma o ma me mo abofo ena o ma me ka chem se wo sere me one ne ba ne be kasa na ma de na ma me na ya ma me nsu ntimi ntwe ma me na no wofo ena me se man pa cheyo mate wo de oso ne ba ne be kasa ena o ba ne nkasa no nhwa akra no na akra no ye de ye ne dia me ni mi anu na wo akra no ntimi nya akra ne mo me so sa wa blo no nkwane na me ba na ni sister na ma me 50 cedi se me family akra no ena me de ba
ti nanse me sister ne ban ko 1 year I walk am me sister and me sister ko wo boy ne ntia one na di me sister ne bai to ade ne bai na ancha na me friend ka che ne say ye ni school and o see you me na me meji 50 cedi en fa ma akra no ma mpa cho me sister ban wanya 1 year say 50 cedi na o de ma me no and any 4 days so say 3 days ne no or send this 100 cedi see me penny ne so on first ka no e ma me last week so me ba ne yare me de ne ko hospital me ji penny ho besia Maa Akos kan kra me come and sanam ka che penny say wo de kana me de no on fantua Maa Akos me de ne ba ha se on sha kra no Maa Akos me ba ne nim nyansa ma kra na dwuni mo do no school a ko ne madam ne ka che me say na kra we de se na adwuni mo sibi do de o mo be ba kra na fa so Maa Akos me ba ne nim nyansa ni made ama boy no so sha kra no nya me nko na me wo me papa ka tira me say akra de yentwene ho manso se papa na wunso anka me ya ne den kamea na me hwa akra mi si yo mate enti Maa Akos mi ji mani kura ma no ne nam ne ba bi mi na me hwa akra na ma akra na druse esmans and of friend me say opesa akra no be di esmans so mo mampa cho na akra no so mo na me papa be fa akra na me friend or boy ne friend ti am friend me so opesa o mana na ya obedi esmans so no enti me friend me papa na me ne me papa nkasa na me friend papa na papa so no de oni asem bia aka ye de kra ne ye ne ba enti on de o me fa akra no ma o be fa na me ka che na papa ma okwan se be fa akra na fa akra ne bla se me na ne me kan o so amfa ne ma me na o de ne komo ma me mo wa abofo enti ukua de bi me ona me friend na me bisa se akra ne ho te se na o se ne ho ye na me se akra ne we na o so wo ma me ho na me si yo matema kan chen se me ko fa akra ne me ko na ya one ne se wa ne wo ho na boy ne ma me ekwa afuom na me se ma antwa ma me na me fa akra ne kosa ma me ne kwa benya asema ka se me ba ma antwa no na Maa Akos me twa ma me ne ma me ne bai na me ka chen se ma mpa cho me ba be fa na ya ne se wa ba ko di poku asema obeka ne se ai nana ya me de oba na ba ha wo wa basa wo ba be fa akra na wo ye nya ha ya na wo ba ya wo betena ma ho kine na de ntina oba ba ha so ba be fa na msinya se me ba be fa no asem se ni se na munua na kanti na me ba be fa me ba be fa akra na konti so ka se obeba ha num se ya me ame de akra ne beba ehwo ana sister na so kasem ai owo na woni ho hye me ana me hye woni ho hye na me ama hye wa ma oba na dru se na de oba na ba ha me ba be fa na sister poka ya nya ade asa ade amunua ne ya no nka kire me ba na ba ha na me ba be fa ene no wanya asama ade ka o ma sem nyina ne so mo se me se ho ye kras na me ma me ba ntena kras o yi abofo chebi me se ho ye kras na me ma kras me ba ntena kras en so ma sister ne ka no na no odin me de ma nya me anim no kra na me so me ka chen se ne o mo so nka ncho munua na o munua ne ye fon obi betima no asama ne na mo munua ne hu wa wo akra sha akra wo so won sha akra na ma boy no so wo ma mienu dada enti amwa wo enkra mienu dada na me pese me san koto amadwuma ne so na me ka cha ne oba ye mampa cho na me oba ye na me ka cha ne sa mesre no onde onje akwa ne be 6 months adwuma no minim na ni so kakra enti sa me kwa me nche na me ba be je me ba Maa Akos me ne ka bibia wo se yo wate me kodru ho a enti amwa no was o me be kumase aba be ya ma me tena ho boy beba boy na ama ana jo me friend senti amwa wa ya osimi wo me tika ma me kwa akra no wa ja me ne akra no wa ma ye ska kra na me amesa ba nti Maa Akos masema me de ba nyina se kwa kunti amwa won hwa akra no na akra no to no nim nyansa pa won hwa akra no anya me nkwa na me wo akra no ma okay me da se enti kwa kunti am wo hia na akosko na se na usu adwuma no ma na msu adwuma na usu adwuma no nya fi be san na mo 17 na usu adwuma ada na wonya wo bi obehwe wo adwuma na wo po bi obehwe wo mampa cho na me ko school na mo class 5 na akom pese family na akom ne school na akoye nsem bebre na ment me anko na akom pese fa wo enti wo school ma ya na de na ye wa wo hunu se ana mo won che hunu se akom pese fa wo me wo school ma ya na ba wo ya dan o che mi ba wo hunu eba mi ete kwada na o maka de esi ya kire me na me papa de me ko adwuma mprensa ni nyina nso akom ni ntimi ensua na omo de me ko
Akoma FM. Mami fi Akoma ho. Ya de me ko se ya kwa akopaye frime so anye ye. Ene ya de me ko se ya kwa akoteteme. Ma na akom na makoma ntime na misuro na me se mintime nko. Fine girl atisa wona ka ibosom no wo pese wo fa wo no ho. Maa Akos na me ya tetema akoma ko na ya mitwa mpesa na sidie bubom na doso ne yinyina wo ho na me kom. Oh. Me te konfo no na me ka se makoma ne sa de ni ntime misuro e tlanko ya ba be kum ntime nkom biem na me de ba ntime de ba mu ho na me be hye nti ama me wo. Nyame ama na adwuma ne nso Maa Akos minim na ne so kakra mitime bo mitime twi mitime hye na de me pese misua ka ni makeups any nails no na me san so ko polish me nsa na fi se na adwuma sua usua ne 5 years a na de nsa 5 years na twam ji se usua na de e ka ho na why perfect on sha kra na ma na me ne bra bi na to wa kra na o se mi ko bi se adwuma no de ya baje me ko mu se 15 million na o see you akra ka me ho ne adwuma sua enye ye so papa abade a me ne nti ase no sha kra ma akra no me de na ma mi sister nya de senti am ne de 1000 po be blom enti na me se won je akra no na de mi nsua madwuma nyame madwum na me pon me ho a me ba abeje akra a wo de sa adwuma no menti me ankosua biem na me te ho enti akom no tena ho be sen Maa Akos me tena be 1 year at the age of 17 and if I want to okay na me class 5 oh yay class 5 and akom ne fa wo and akwata ambosom ne ho enti na ya dem ma no na wa ne konfo na Maa Akos fa me foforo kra na me papa mo munim se ya akom na ye call sofo bi wo sofo ne se me makwaje obi kunu na bo medam no mo se sumani 2 ne 9 de wo sofo ne na me ka se kra sofo ne kra na ni afra yay Abi tell me more omode wo ko sofo no se de an o se me makwaje obi kunu wo enso abra na ntesa ti ya de me koma mponje ti ase ese dan na ehwo na Suman 2 ne 9 was off na me pesa me ti. Pachan. Sa sam na wo kan enya no kra wo di gu manim ase. Oh. Na ye de me call mampon jeti ase. Ba sa na me papa si won gini se akom be fam every se me ma me mu fi o mo hwa akom bia ni o me papa mu fi so akom bia. Ye si de na akom be fam nti na ye hwehwem. Ye ko me ma me mu krom wo du nkwa o. Ye ko konfo be bo na konfo ne se ya mpa ya akom ne pese fam me ma me mu fi bosom ne pese fam. Na papa se me pa na me mpa na me se me mpenti ye de me ko mampon jeti ase se ye ko akopa ye fi so. And Maa Akos na me sumani eden pent na me papa se omo so me na mani eden dodo na konfo se da bi omo so me a me bodam Akoma FM ase se ya kwa akopa ye frime so anya ye na me ba ya de me ko okuna se ye nkotete makom no na Maa Akos na me simintime na me jaye edifo atrufo wo krom kaso omo wo krom Maa Akos omo wo krom papa bi we enka ye kwakọ eya kasakase ne kasa gu mame enka ye kwakọ pasam bi dia bekekere wo kwa Maa Akos wo kopo obi kunu sabe na wo fie san ya wo kwatare obi kunu Maa Akos akom no kra ba na me obe 12 ba na me nyini na me swa Maa Akos ma blow papa ma blow akom ni intimacy me papa nso de Maa Akos me tena ba bi mo me papa ya ba tan ankasa ba tan obo aboso ejina me papa okotu adwuma 5 million 10 million na magya ne osan de makofoforo me papa blankasa Maa Akos but jai ne nanye wania akom no enti na na ma ujaja isa na Maa Akos na mintimi mo miti kra de bia ne matwa miti na mintimi na me miti kra mintimi nso ade me so ade na mapampam ya me ya ka fra moti na ma fa obi anko omo se ya moti abehwim okotra ba bia be some days as a years wo de na ama na sa okay enti yamra ebra wo behia abrantie yi kwaku ahuno inti amwa ubehie inti amwa no wo ma ne hu situation and wo condition menene tena de me catch no menene tena me catch ne say bibi say na wo me so but no won gi ne free say won hu da ena ma suma ne na nya any first na de no oba ntantam pa meneme papa ma ofi ayete wa ye didi kra na aba e kwa me papa se suma ne ba se ni no kan
enti woni kwakunti amoate ne de bibi saa ama ono de wan hu bi da nda woni ne te dan kromo ana wo kobeda na menene te dan kromo bon so na maba me papa mo na wawofo nim say woni abrante e friend kwakunti amoa ene te pacha ma ono so odu ko fie ko kire pacha ebusuafo na obi ani je ho okay enti woni ne tra ben fie say Maa Akos menene tena 4 months akra ma na menyem ye no menene tena ya anche bosume nai anche ana menyem ya meka kire no no menyem no obi ka kire me say boy we de owo a won hweba ana obi san ka kire me say wa wo Akoma FM akra ne yarefo a won hwa akra ntinipa ne ka asam ne kire me na misro ana me say be ma wa wo a won hwa oba ye yarefo de me so me wo ma ka kire me say won hwa akra ni ti Maa Akos akra yo to me ma dwin se me yi na gu me hu se me nyim 2 months na me sha se fedro me fedro 3 months ama wo fedro bo so me say 3 months mo adro ni di but bibidro na wo fa ye wo da sa bibidro na me ko me papa mu krom anokra na me papa ni me ko me papa mu krom se be ma we de nya de se me ne be wo chan ko abegu mani mase ama obi sha bibidro ma me Maa Akos me no ma me fia me no me 3 months da kokro no maka se ne de man fedro me no me 3 months ama bosume miensa bibidro bosume miensa Maa akwa ni mi so obaba wi ase akwa yo ti we me no Maa Akos 90 me hwa akra no me nurse fo ne ba mo se baby girl me se da bi oye be ma na akra ne ho fe no ne ho fe pa Maa Akos me ba ni ma de no ene se ye da sorry wo se kakla enya na ase Maa Akos mo be kwa akwachi nti amo na me se an be kwa akwachi o se an hwe Maa Akos o se an o mo nkwachi na me se adenti na o mo nkwachi o se an o mo kwachi na asa no nti amo anu obehwe me won fe ne dadampo fe nti amo ma efri say ye call hon say won gina ma akra ni nko school na odwane efri me ba ne mpa na asem enti woni ne ba ni wa mu bi anka ho ma wu bi anka ho wo ya na wo bi ya na like oni ni jai ya na menene wo ya no onya 1 year no 2 kwan no nti menene na ntene enti akra yi kra nti mi frɛ wanya fie sɛn 4 years onto mi frɛ ne papa mpokra sa dada on tanka enti amoa no de frɛ no what we need otu ni din na ma free Dubai ne buy no na me pese akra na ni keka nanim se na ebe ya on kasa kansa mo kira akra no mi ame so akra ne nsa na me de na kwa akoma no wo fen so ho no Maa Akos me kofa akra na 10 pesos kwa wo ma akra adai na waji akra no wachinyi anase bia Maa Akos da bi ma opese wo ya na me kasa ne wo nhwa akra na so mje oba sa no opese me ya ne sa na wawari asese wodi akra ne ma no obenya ba bi atena Maa Akos me fa ne ma no onhwa akra no me fa ne ma no me akra no oto me ne papa de enim se akra no onyini se de boy no beba abeje ne ba no Maa Akos me ntwa nkasa akra ba ku pentimi a me hwa ma de nya me nko na medi me honye me ona di me ma nya me nko na medi me aye mu mienu na mudi ya ho na muji feelings ni bomu ana feelings ni wanya bi emienu nyina na ma munya feelings no na ntiamoa na adwuma so ani Maa Akos na adwuma na so aba na ti won na so ani adwuma obi e ha petre zam but ebetumi anyem ende enye yi na edenya nti na wo ye good many abri o wo se mensere ye many bri amensere no ye good pa ho okay wo se wonu madrabo so me yesa akora ye ama Mampacha me menses pa ho ade chen ana me sha se me no ma bibiduro me sana me numbi Maa Akos me sit sa 3 months na krokwa no e pa wa ma no maduro me ye sa 3 months ama wunyi ni sadia wo ma waduro no wo me kan se mpokra wo ma waduro be ma akora no ho aye fe akora be nyi se yi waduro enya sa kra enyenyi se yi gwadro branka sama siwa utimu se ya dro we de ono ma bibi besi na wo di bia yi bi pen am wo se eye adwuma ano na Maa Akos me fa bi nyi bi da but nipa na otete adro ne ma me no intana me kasa no na wo start say wo no madro no sumai no wo ma nya obi bia because omo no sa de ma no wo ma ni nye ho menyam de na emma
ɛdeɛ na wɔn di yɛ wo a etumi tu because ebi wɔ binom so wɔn akoa nkɔn deɛ because wɔyɛ fine girl o Abigail yɛ fine girl paa na suman bi pɛ sɛ wɔbɛfa wɔ no ɛna you know one thing ɔkɔnfuo bi ahoɔfɛ yɛ otumfoɔ yɛ otumfoɔ ma akɔnfuo na ɛbaa yɛ no wohunu ɔbaa ɛma ahoɔfɛ mɛma ahoɔfɛ menim deɛ nti ɔpa ahoɔfɛ fo nko asa ɛna wura me afɛ sina wokɔ no wonim baabi ana mehwɛ ɛyɛ sɛ na mɛni to abɔhwɛ me yisi sɛ deɛ mehwɛ no wɔhwɛ bi a matea no enti na mehwɛ wo saa na mesɛ ne wasi ne ti ase na n'ani abere yɛ na adeɛ very beautiful lady abi wobɛyɛ adeɛ ma me beautiful lady yɛnhwɛ yɛ sister yi a ɔbɛrima bi anya no na ɔborɔfo ne soɔ yɛbɛba hɔ yɛbɛkɔ into details abi pagya mu kakra ma me fɛfɛfɛfɛfɛfɛ ya wei na wode bɛte maseɛ sɛ wohu kɔkuro mu ne hwɛ kɔnfoɔ baa wɔ hɔ hwɛ no ne kɔn hwɛ ne body hwɛ n'abasa hwɛ n'anantu na ɛhwɛ ne to a ekura no akɔnfoɔ maa no minim deɛ nti a wɔn paa de pasa enti na ne yaw yɛwɔ adwuma no na ne kua pushi akonya no fama me kakra twerɛ bia mo se Maa Akos deɛ ye na ɛso so ɛyɛ na mepɛ sɛ wohunu nneɛma bi ɛne so yɛkyerɛ wadeɛ bi abi da ho kakra ma me na akyi no na wode woti nwenu mepɛ sɛ ɔmo hunu adeɛ no woti nwenu yi gu na da ne fa kyerɛ me ɔmfa nkyerɛ mo fa kyerɛ me wode bucket si so a kɔ akyi kakra awanim wode bucket si so a ɛmfiri ntɔ wei sɛ ɛneɛ nka wei bi na Fred pɛ no ɛnura Fred ɛmi sɛ wo sɛ abidie yi ɛmu apagya kakra ɛkyɛn nifɔ no nso soso eti wei deɛ wɔn yɛ dɔn ma Fred deɛ a ɛkɔ yɛ wɔn ho adeɛ wɔ hɔ a because nifɔ no soso obetumi de ahyɛ ntam ho ɛna toɔ no soso mu odu ɛna epagya eti yɛhwɛ fine girl wei nanka suman ɛbɛfa no na wakɔ yɛ kɔnfoɔ adan na wɔn paade a ɛfɛ sɛɛsa akɔnfoɔ no ɛkua wɔn paade ɛfɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ tena se nanso sɛ abi nabasa ɛne yɛka nsɛn awamu Akoma FM awamu a wɔkura ɛnya awamu ketewa abasa anantuo bibia owo bi ɛna animu nso abi nso ɛwɔ bi tipra Facebook live ɛyɛ Akoma 87.9 FM Facebook live wo deɛ mesese wo tie radio kura no a wo betumi aba no wabɛhwɛ bi wo wi a wo hwɛ wi ya Facebook live no asa akotie radio etu wo betumi ayɛ bi sa abra so sese a ɛna YouTube Akoma 879 FM Facebook no yɛ Akoma 87.9 FM bra so sese a ne bɛhwɛ yɛ nua ba no a yɛ ne no edi nkɔmɔ ne sese a bra ma me fa we ntwa mu na bra bɛhwɛ no ne ho afɛ on sign the color Akoma FM. 3P garlic mixture, 3P garlic mixture. Eric Ahinkra was a 3P. Francis Weja 3P Abreje 3P Hegabema Wamunina 3P Sachibia 3P Ma Rose was a 3P or 3P into Mr. Weda and Sawuma was Sanka 3P garlic mixture and Yawo Yoho and net Yanyarina ho so the gun is Yashino and Kwafaya what into Mr. Weda Uben here drew to set 3P a year natural. Yade garlic and I bemo and ya one day now Brebian to me sorry and ya den so na wodi akwa ya adwuma 3P garlic mixture masanja tumu uko fiche wote ya high blood pressure high drain sugar level no high high drain when I was sanya yetiti why ya kasodo no benana ne sade na a stroke and you dwe ya dey stroke so 3P garlic mixture no bi hwe and to she we ya asthma stress and say wafu na ye kapu odwonso ntentem wo pese wonkwamo ani nya hode a 3P o 3P bamade na ma wonsa enkabe na wana wanum be a pep for random Daniel ba Mr. Bakolenaka ba pedank and Angelos woko abenya bi piwak nacha papa when ya mention 3P adia ba frayen e was 0248928824 0248928824 and 0201000021 nama wosa enka bi grow na eye grow fine mojadro Dr. Grow fine ya mention say wo de koko yani yakase koko aye adro
herbal tonic adiaba na a doctor for mpanimfo aso bia hwe won magye atomu se we de ayadupa no kwasam sa wonomu a ehyehyɛw emawoda eyi emfichikromu yaw efri ho wonum ato a wonum bia timi didi wonan ne wosan yetititi a wonum bia etu kyese ekokora ensan emabie mo enu nti ene wo mo hwe ya no mo se adre de wo se abasobo ena oma grow fine about tonic say the finest herbal tonic of the year na kyese grow fine enim na chi no tonic bia herbal tonic bia ni ho entima wonsan ka bi mr bakwala na ka ba wo ashtam room smart bobo as Fred Mensa ba pidan pure leaf chemical na e ba shop yemo wo benya grow fine emojadro ni bi no na enyini ye nkoda no ko school a eya no ato bi dia to wo mo chobos ni mo na wo mo kwa wo ma no friend 0244 596532 0244 596532 na wama wonsa akabi grow fine na bibia kama abi wo se woni ntiam watena in fie saying Mampa chomenene tena no ancha na menyem ye 4 months pepepe na wo pe awo Maa Akos na mempa awo no ka chem so shada no onyem wo so shada no onyem wo saying na mo ho ban Maa Akos na mebo mi bisa ya ne yeko na obo ho ban pacho na mebo enti se na obo ho ban de ne na nyi se mbepie mu ye na efeli ye hunu Maa Akos me sure na wo she ma condom ni bia na pacho dem wo hunu bi da mi hu be da ya na nti wonye mo ya no na wodwa no call akwantuom fa Dubai Maa Akos me wo menyim nyina no ohwe me wo ya akra ne nya wan ya no koi ono na di wachi ne continental nyina me continental me mpie mra no otekwana no twen okwa adwuma oba no atosem na pampers omo no de abrem ani na be ma no utumi yesa ne ma nyina ma wo no eyeden na ensakra yetimi ba empofiri musa Maa Akos minim de ntira Akoma FM de me mehu ne so opese wo ya na me kasa mabele onje ne ba sa no ope Maa Akos akra ne ba ne nchen ya na ni ji ankasa me de akra ne kwa wa obetimi ne de agwa kofa akra na ye ne ya akra no ana omla akra ni ska on fa ska ma wonyi ni se na bibi wo ho a hanti ntiamo a Maa Akos minim de ya munnim aho okay hello ntiamo a Akoma FM ya ntiamo me mo ha yo ntiamo na Abigail Buama ampofo ntiamo so ni mo no yo na adan na woni no awo obai wonyi wuboni aye wose wonyi se ye nyina ne wo continental woni na ekoro wo jeje ni so akopem se wo wo ye wo wo wie ya o hwa akoda no beme na enokure be na wasem we mu ma we ba jo ni kure bi me ba jo ni 3 days kama ni na ya pe ni ata ni no eto fa ni ni kakra to ba ma kura no o se Akoma FM 3 days ma sende no hende series so me bo a ofre ni ya pe ni no musa ni se ska ni ni no kura afre ma ta da ma se eto da ma se nti o se me bo a ofre ni ya pe ni musa ni se sende akwa ni hende series many 3 days na me sende ni ska nyame nhira na adan na wan sende fancy akra ne ma me no ankasa so le ba cha wa se ma me nkasa no ya me mfe no ni ejimi fo di ma temi na ngosi me se o ma me we number bra wa change the number bra me phone ni ni afanyi ni kwa ma le aje ni number but so na ngaza na me fresh number enko nti mi salis kazi ni afanyi ni so da ma no me da se minim se na odo ewo montam kama enti na motumi na ye eda ye nyinsan ye wo ye edie na esi ya afei de oba se me frɛ me bie mu ubetumi ama me nkyerɛ mu me ba cha o mi ku kwa kakra me tu kwa me ba na ese kasa mu problem kakra e di no ka dem di ya no bi na tie na me se ma ti problem di me ba no ka so no bi na tie no ni no en kan ya bi an se mi na tem ye no pra ba me chen na Christmas ni pra ma me na pra o do kwa ida fa na blame e di ni problem bi a e di o ma no ko o frɛ me se me fa kwa na me no Akoma ana mo ya ni pa kwa ni bi mi se na ide era na so mi san fa no ana o di David so na anga no be da kwa ba mi nte ana mo se ma ti wonde ba se de ma no ma ja fra entu an fam bi no ma no o frɛ ni ma me frɛ mi wa bofo o frɛ mi se ataba wo to be ja fra no ana mo se ana re ti no be ja fra no
na me wani ka be me na me obaji me be ko ya pa na be no o me ja kwa me tene o fi me nchen akọ se bia wo ya abofo akọja afra no e so fem di ma tan se tinga ko ka me nkata no me yero kwa na da na me se ma se e jo se o hia me se o hia mbibia e ji sa kwa se da me no ba ji mi sun ju ga se be ga me se riska e se ni ni o pe ni o da ma no na ntem wana wo se utu kwan ko ba ye no na wakwa fa be ma foforo wana wana ka che me se no bi no 20 minutes na ma se as me tu kwan na me saniska e si obi suma ne kwaje me ka che me freno ne ka tani tembia but me ba no che mu so no bi no wani problem okay uko ye no na wo sadi ne ska na wo freno didi nkomo anatu nkomo ne ade na wo dibi me freno ne di nkomo a bi tembia oh na ane esanemu didi nkomo de na wo kwa no so problem bi a man san wo kro me boy Akoma FM madame problem bi by before wo betu kwan no ana me kwa na me no problem kitu e be e ti kwa me kwa ni nyina ti me forget ya me kwa na me ni nyina na me prefer ni nyina kata e ma me send ni sky mi wo kwa me ni kwa ni video call me kwa mu kwa me ti mi ni video call ni te mi ha me ni me ni kata be da che na do no me fe na onfa me ni so na ti na te waji obi fun na de se me se friend den ba ko fun fitim e je na me se bi me tem do me fe ne so na fa ko area mi ni kaza di no na ni whatsapp ko dia mi ni kaza di e ma me se ni ga ko to whatsapp phone e je na ti na ko to phone no Akoma FM uko yin na wo send ni ska kwa so nkoto WhatsApp phone ya de ko to phone e so jimbo ni ya me mani ni skada me se ni skati obi so na ko pra so de bo ani pa ni si metima ani ba ya da ni we weda e ko pra me se ni ska mane bo ni mane ko jipo e ska no ko ni na enti uko yin sika wo ba sika dodo a wo de bresi boy ne so ma ne de ma abi ene de ma me ntimi check because me wu a me kwa na me ni bipa enti me jima so me ni offense yi me ni bipa me la na juma na me ye enti wu akaka me nya na me sma yi bi na ma sen be ma me na ma sen because na me kwa na me ye da ma ma abo enti me kwa na kaka me nya no na ma sen bi ba so mo panya da na me sma sen kaka me nya so da man nkra no enti me na me kwa na ma yi ta me kwa me ra kra no na me sen di kama no enti wo se me edi ka me bo a won fro ni afanyi mi san ze ene ni 3 days me sen ya kwa ni ska bra ye baby san wo ho na me ye hwe problem na hyase because said ye no wo kasa wonyem wudi na chi ne continent na ye me fe pa eti me hu die esi prekopa ma wote ya beda montem before me ni problem me ni de o de ma ba ho me ni problem me ni de o de ma ba ho no mate wo be hunu so ko be me ra kwa na one can say because odi ka dem ra kwa no enya me ba no me no enya me ba no enti me so ni sa kwa o nya bo tira me ye neto odi me tinchina oni won fa me nko wuko Libya no winya san wo ho wuko Libya no ko di san wo ho man ko Libya me ko Dubai udi san me ba say contract na 2 years but me try 1 year ani yale na ba ni cancel your company no the 6 months ba me try me ko juma da azin na say me me say mama abofo mani sene esani ke kodi sa boy no we da no so say me na me send man no wa kwaji sika no no say me na me send no that me ti see am encouragement na mama mo di sika na man no no ma ka tire banzo nganye say me na me send sika no kwaji azin na ji oyimbo ni say me ra bra no me nyaji wedi to mba me nyaji wedi to ga ka me nya bia me fight na me dia be go bra and this is me send for na say na trade na me ni one city from motom eso sa na sina me send man ade me da ko ma dia chen ko me sa kwa ni so me da ko ma kwa ni abara ye kete me ntimi ko tell you about enti me pacho wo ntia mo wo ba ye no ofri Dubai ho bedru ye no uhunu be ma no a Abigail ne netie no ma me hu so no fa ne on kan me so me ono na mu na ka me so no bi netie ama ni pa no plan so ko haida man nti kakra me ko ba ya me nye me bo a pa wonye ono nka o wa mi ba be se 50 million and 50 million me zika me ko ba kakra me nya no me nyi sa me ko da 50 million wonye na me fa ko haida me zida bi sa ni me ntimi nya sa de so sa be man sa opena on pa se ska no ko haida man no sa be man oni mutina me ko de se ska na be man de ko haida man no me fa go so me zika so wan ziri kwa na me ya me ba ya me trade ne me bi me ko ji sa me zika no abno ata na ka tire me mate intia mo atwa e ho no mate ni ye papa Abigail the bet Mexico 15 million brao o say that man so me 50 million no by one first na say me intia mo bra me nsem
What am I so much in your high time? And Mimim can tell them to Ramin that you don't go what you say, Canada. Let me find some music at Dominion. Mimim found one of the Debbie, the Demon of Penal, everything your uncle on fat. So only man found one water, but so quiet, I'm on quiet, I'm a twin tram baby. Hey, Abby, make you a class, I'm a bomb, another man is a tram baby. And tell me what the way idea, eh? I'll be Marcos or education na me question no kacha me say nya education eduma ni pa obetna asase so entime nkwaji sika ne mra no fa nso ni sika so no fa nkọ han da sa no ka kire me obi so me o ma diska wo mu san se me tu kwana me ni ya se me ka eduma asem obi so ma diska million obi sa question o se wonu otu kwan no ni ha enti eden wo hu sa wo boy say beji 50 million kwan da na Marcos obo se education na me ka no waba na me ka asem de akwa na kwakoma no waba Marcos sabi medini se ba ma de me kwa kosu eduma na ma tem sa ma se chena me no fa nkọ han da wo watu kwan aba wo wa han da yam me nkwaji ba me sika mfa ma na nipa me mpana nka ba nka ma san no wa metena wo boa Marcos wo yo nka no kro Marcos wo de so ofre me pani na wo beti ada no nsama ni sister mo keka kire me okay na penny okori di ma me atem wa bo fira oh Marcos bo me se bo ko shini Marcos wa me ni o ma me matem da Marcos me tena wa se makasa boni afona me fele kwase makasa ma me nani me wo Marcos me na menti aso ma me ne hwa me a wo bo we kwa na ni kapla ma me na na hwa me sida na me kokro mo kodi ma me na Marcos wo boa wa papa bi obefa so o hwa kwa na wo boa bo ko shini ba ma wo boa Matimi yoko vini. Yoko shini anka ansha ba Marcos akroyo otwe atade kwa wonto bi ma da. Na echi o sa da bi ya won so se minim so da kansa me wan sani asime so sani se penny so. Last week Marcos akrani ya ma me de ne ko hospital me je penny sika. Scan kwa me kamensa me de penny kana me de aman. Scan kwa me kamensa ama so scanim kula. Enti amwa Marcos sefa oba wa me ho ne me na wo oba woni me na accident na won frame me na unka che ne sehwe no wansa ni sika bi enso Marcos oboa Marcos me se oboa unka che be me sa he chira no Marcos me aseme sanka me de anya da nka me papa ni machi e na aseme wonti me papa anko adwuma me papa di machi wa aseme o me de ne ko wa adwuma me de letter ne ko ma wo ma me Marcos my friend papa o ba me de ne ko wa adwuma ma me mo e ka kira me se wo de minya asem no obema ne ba na hwe e na ode nta de akra sesia so nta de bre me ba na oble me ma me 100 cd obre me papa obe akra na 100 cd wo bo Marcos wo bo on sha akra no nta on sha akra ni sura wonu edin bia be ma ne fra wo a de we obesi age de so ne adidi atema bia wo de be hia no Marcos me se me ni mpna twese Kaba kuna chena kaye chempla ni wadi mi bi mesu medi ubi kwa baby enso akwa na kwa mu kwa de shawba odi una nso di ayi udi me na msu mi di ubi me oda oda tena so bibi so menya bi abi bra we wo be shawba no wo be shakra na kwa kama me ma na bra bo nya basa wo be shakra no bu akra itemwa o ka se me wo be shakra no sa ka so no ode Let's say I'm not in international school, and if I never buy school, then I make my friend. I scared that I may not be a high school now. One day, you know, for them, I'm going to international school. But then I was international school, I was so another time, let's say me now, it's coming from the chair. Man, I'm trying to see another soon. I'm never so very also. What I want to do, I'm not going to call them in the open a minute. It's a one of my saying. About my 3. But what if you're saying? Akoma FM. About 30 years. 30 years o ma 3 But master na ni omo wo ye okay enti oba Marcos oboa ma 3 and on ya wo 3 ne ma no mo ye ma mienu before ma 3 no ne ya wo 3 to so 3 ana me to so 3 me ma ne na ye ka enti wo go to so 3 no we hu se bi Marcos me ma nkwa wale Marcos me ko mpna che na ma Akoma FM. enti amwa Akoma FM.
kwa wale me kompana twa na babam ma kwa ne sa wale me na wale me kompana twa na babam no wan sha na wale ma Akos enti mo twen wa yi asem bi aba ada ne ntiam wa ne be ma no me fent na wo pene ma na Maa Akos na me pene ba senka na me pene bank ma nya ma adwen sa akra we nka mayi na gu na me na wa dia esi den na pene mpratwe Maa Akos ya mpena twe de ye twempena etimi gu ba hono ka so be waro dia nka beti ase tema na problem si nya ma ye no ka me mpene entiam wa na woni abitia no na bibia mpamo won soso ada ye bone bibia nkasa nkyere wo ma me no woni na no ma me na sa so me ba fa fo na me nim se akombi na bibi won so enti me ba fa no ma me no woni ma o asele pire mo no ko dina e na se dan buru to ko dina so no ka ka sai enye ma en fa Akoma FM o ma na enye ba ko ni me ni tu so so akombi na won so na se o ma fa firi me so na se o ma na ba na me ko me tare ba na ya se o kete kana me sa anti o ma se wọ́n ní ọ̀dẹ́ ma mẹ́sẹ̀ ẹ̀mẹ́ bíkọ́ máa mi ká mi nsẹ́m sí ẹ̀ká mbàfà náà ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n bá ma ẹ̀yà àwòrán ọ̀pẹ̀ bìsà nọ ẹ̀m bìsà kúrò àmọ́ níbi dà. wọ́n ní ọ̀ma ẹ̀mfata nkúwa na máa ọ̀bẹ yà á kyerẹ́ o. wọ́n ní ọ̀ma ní ma ẹ̀mfata nkúwa na máa ọ̀bẹ ẹ̀fọ́ dọ́fà wọ́n lè sọ̀rọ̀ bìsà ẹ̀sẹ̀ mi bu a wọ́n yìí ní sẹ́pà ṣìmọ̀ súnpá ma ẹ̀yẹ dọ́sọ̀ bí ẹni ẹ̀ máa dọ́sọ̀ wọn pẹ́ bùnkùtù ẹ̀ pàtó sọ̀rọ̀ nǹkan wọ́n bẹ́ẹ̀ máa kọ́ ẹ̀sẹ̀ dà tó wọ́n bí wọ́n fi ní kúrò súnpá wọn ẹ̀ padà ẹ̀ pàpẹ́ ọ̀nà dọ́sọ̀ wọn ọba ọ̀kyẹ́ mi jẹ́ sọ̀mọ̀ nsa ẹ̀ dà wọ́n sí ẹ̀ okay abi mami mi sabi abi ya no krese maybe wo hwe na ni so Maa Akos akra ne yare na ye call drugstore si ye kota adru ewa wo si ya akra no kwa nya me ba na akra no de ne be share me Maa Akos asema okan ye me ya pa wonim sa akra nya oba me de na ba be so student na wa hwa akra Maa Akos okan na no sina me bo na ni so na me dane ne ba ma no e na me ko fie so won je akra no enye su man ni tia so obufu ntem Abi Maa Akos ade abo ni be ye bia e ade e be hye Akoma na wo kasa nye ne ba dia abonti so na hwe na so Maa Akos drugstore ya kwa kota adru o se akra ne nya ne ba me de akra ne kra nya ne ba me de akra na ba be hye no enti mo wase no de wano na kopa wasam na hye no no odwa mu ma wo won kan ko na woni ne da bibia meto wone Akoma FM woni ne nai ma bibi mete wo wone sa woni ne yire na da ba jose woni ne nai e ma bibi mete wo wone sa bia woni me yire na da ntija no me ni ti mi do ko me so ne bi wona me ngano bi afa no o na mbo sisiro ene nyedo ma eni pa de nye izu kra ya na mbo be say me ko fa ka bi trotro me ko fa ka na me ni ne ti me fa ka na mo me ka na ma me na nya me ko an wa da dancing ka me ko ni ba be kan ta no mo ka ni nyina ta be ki pai wa soro ene me se nya me be ko ta ni me nya wa de nya me e ko bi no so bra ya wa da dancing free are you free way ama fa be ki wa chi wa lance office wo nya me na e ka ko bi ma ka ni se ba na wa ya no de no wa ka ma me fa na me sa suru no emu won ma na nya me ya wa do me nya chance a YouTube kwa go Dubai no Today I mean say problem kwa de bia na me say bia problem kwa na wode ma wo wo ban so ofa wa ho ofepa wo ba no ho ofepa na se wo ye nipa kokko enti se wo wa akra no ye kokko a abise wo se wo sra akra no ana wo so asra wo ka sa akra nyamba na wo no ne be so kreti wo de asami shama no wo ntro no be jino no wo ka no because wo ba no ho ofepa wo so wo ho ofa wo ba no sew ase ye bo wachi ene yi akoda no enti mami before we this 100 Ghana cedis baba na watwe ni dia mapeni no na we this kabra kra no na nya san ma na nsia de me ka se mi this kabra de ate mi ne ka se ntumi ka de ka ise majuma ya se mi ti obo Maa Akos obo sama o ka nyina me ka se o na o ka sa me nke na me ka sa na o ka so ma no me ka sa de bia ku me ka wa ise mi wi ate na ne bu osu de di matema fo so me ram de bu fu da ka te ko because de bu a me na fo e to a me we a me fe na ka ta ko Akoma me ka sa no we di matema fo so mo na boys no mo sere e di mi se me o mo fe no ka so na me be ko na me ko dire baby o ne ka sa ko ko na no de so di matema fo so we ji mi fo ba wo to no e di woni di na kwa e to no ma wo o ma ni akwa ni am so me isika ne me ho
Ekiro min kon bi na je min famela na je. Wani ka mo ba na ji wa temo foso. Kafra. Ana ga na o kan kwa. Me ko kwa construction work mi na sa kam ja sande no. Min na ju bi ya min ba no. Le ba ska no na mi ko yi na ka ka mo. Ana mba mi ko ya na ma me. E bi ya le ne ba no. Me nyeska ma me kwa na sani ndam cha de tiri. E wona mba e. Ka mi nya ka ka no na me di ajuma na me de sani ma mo de go me ko no. E ya ma me tina wanye. E bi ko do mi so mi kasa bi atu na o mo na sai ma na mi ska ka mo da ye. O nsu ma ba fa o do tin mi ka ka bi enu o me. Ana mzee kakana ona media melanza ya mtinga kwa jumae eba nsubu ameni wezinka pesa ne bua media juma eti meni ajuma iso bia de bia me ajuma mudika embo to minfa me akwa no emi ajuma ka be mbu ya me sende aser bia mzo wone bia sa ni abi na oba ne sese wo ko school bay wo oba no ko school bay eba da se oba ne sese wo ko school bay one by in school, me so one by in school. I be go back I went back you do go school. Maa Akos go school. My that man was in international school there go school. Go school international school and secondary school. Intia matobo me purchase say akra no go school no go school. Sisi de won go school. I didn't won go school. Maa Akos Mrs. Ademra na me wono ahono school ne boarding. Enti nanka me percent am na on de won so akra ni mu. Ni amfa akra ni ko to school no on hwe no. Odi bi ba me nso me di bi beba na de akra na ko to school. Government school ni baby am wono. Maa Akos government school no de na kokra just ofa car. Na omo ni school bus. Pacho Derby. Na government school price no enti am asese yabem. Ye ne Abigail Bekasa. Enti sa tokwan ketenkete na shamone akwa ni ntam free ho Maa Akos me nene wa asema nka me nkukura akra ne nkwa na so ofre wa wo fi Maa Akos ofre Maa Akos obua Maa Akos nyina Maa Akos de family apani na bisa ni nyina wa bua me ne kwa we wa asem bibia me ka kire pani ne me papa obua Maa Akos boy no obua o mate enti amwa se dia yabem enti bibia ni a ye beye mediators sika de wo de be ba se school ni akopa de ne boa wo fam ne de akora na ko wo ye okay ma wo de be kin government school me nya private school abai school no na ma ka to ni trimo ne so na we me ba ne so wa se me wo ko fa na o se nko de akora ne ba be akora yi me ba akora ba bia wo dure ba bia wo we se wo ni ko school kese akora no a akwa no ni madie pente ni kwa senti amwa na otutu akwa na di akwa no ni madie papa Dabi etiamwa 2 years 2 years abai school yenyi 2 years ma me ba me friends me ba so 3 years so offense so 2 years ko abai school e go mo je no Dabi me chasa wusu onu wa 3 years o we wo 2 years 4 years ma ana me so no 2 years ana ko abai school mo je no ono de abai school no na Maa Akos meba ene be pa abai school ni bi ma ye ne ye fa ne nko ono na tete akwa won timi ne ntra wa bi ono school ni board nti ono le community ni bi wo ni nta fo no event afra ana me tane ntina won fa na me na me fa ni school me na me wa na ntina won ti am fa na me fa na me no wow and so who can so we ko wa woni ya na so ka se fa ne bra na Maa Akos mi na wo so won pele ma me fa ne nko si da na asam so send this can si mi nua ne so so o da bi se no de onu nua ni asem school no won pele ma ne nko cha na nchen ya nye Maa Akos bueno o ma kan ban school na ama na toni trimu nti no de wa na adwesa ban school na no de akwa okay obo ban school na toni trimu o nya ban school na ko na o de be ye e ya no de jo na ke kan de o proba shakura no eya wase yo be hye no Maa Akos afisa akwa wo de Maa Akos bisansa na akwa ni ko school no de bi akwa ne ko de se wo no akwa waka na o Maa Akos ni scan ko school de 100 Ghana yi ba ye na ne memu nya na waka Maa Akos ne memu nya okay enti yenhwa enti mo ye very nice gentleman o enti mo na say hini na wo ba do si ada me wo face ba nyambo che meta ko no ya me bra na me wo ka ba na ko fabele no e che obeko enough time ba ye ntimi share before wakọ
be a young one, no kind of mystery, and when you come back to do papa. O bad return Abba Kumasi Brebe. And I went to some come back because I had to make a sin capital and make a meantime, making the blue and either be true. A week time now, my. Okay, and yeah, what by me, you wouldn't hear Shawada Roma. Hello, Intiamwa. Hello, Intiamwa. Maa Akos, who be there? This is Intiamwa. Oba one in it, no man no go over flow. I don't know. I don't want to share. Intiamwa. Say, who banna say who to be? Oh, Maa Akos, you want some more thing? one more, Maa Akos. Intiamwa. Hello. It's a wood to me, Obana Munya bread, and Mammy Yen Tenasepani and Timin so and Wunu Square the Baquadia. And your nurse say, wood days to Bambi Chairman will say, and Pastor was some more day. Was some more day, and your nampa. Oh, I quite one my dear, very intelligent. Say a Casamena menia, they be our Pasea Casamena menia. I crack come on, Mamma say I want to papa no, and Mamma was some dancer. Emma was some dancer. Crana, some of her son, your cranny, Messa Crano 3 years a debut, that's all was a number, Mamma Sana Mayelana. Yes, Bobama number, no Bobacha. Me born number ni 23 years, son. Okay. What's me Bobama number? And Tiamwa. Hello. Hello. Mrs. Awubana say won't to be me enhia don hwere ni to me settle asem we dia. And then as a woman margin asesa. That be my never be a mortgage that is a miro. One day by next me or what I say was semi or a friend that was send me or poem. Oh, I again I am making them begin to my terminal. And I am letting begin to my campaign. It's me patrol, and to win ya some of our quarter will be able to say, will be come over. It's a call where you know my man. One year some of our quarter will be and catch on Pacrosa one more Necada. Eh? I didn't know dear you okay. Why you day? What far what you? Mitchell said, what far what you now? Who got to some member than the son in it? And now I could run in your wood, dear, my you. And now I made the other girl up and you walk and let you know. No, yes, no, Etiam wa me fa won sia na mom ne wi e besa ya frɛ wo de wo ntumi ma ha me na mom no akra ne de ye behwe se obekɔ school wanyini o mese wo ba sambe no waka wo se wo hwe ya no on de wonka wo se akra no wo hwe no ampani empa wo so agi atom se before wo send this 100 Ghana no na wo send ni sika che se wo sister wo 1 year ni 1 year obo eti akra ne wo won chen na akra ne dis efie se enti am wa ye wie be di wo komo enti me da se but ye wie Ismael but any ni komo ayi offer na no mo wa mama frɛ me papa no abefa ne papa mumu a wo de nka sanfa akra ne bra Akoma 87.9 from Akoma Mu Nsem djuma na me se same emema ne yanye mudanie mu ba akra ni swa mu be ma bu oba na me na hwa mu se fa akra ne bra me se wu na wo ko ayi no sabogo setamale no enti se akra ne wo ho a Uko ahwan na behwe Maa Akos am de akra ne ma na de ne be kwa koma ma me mo wa abo Funa twitwa ono na ne sa me wo ye ho na me kwotene so ma me ne hwa akra na enye hwe Akoma Mu Nsem dwumade no na egusu de ma ne hye ne nso awie ma me se ayiko seasoning powder de wode no aduane a aduane no eye de ye papa eye delicious eye sumptuous eye palatable nutritious auspicious enutify ayiko seasoning powder wode e fa no aduane beef seasoning powder no we na twirem dwane ma ponche na first team na nye de
Yiko jollof seasoning powder no, and also the good jollof anymore, and nibaya febe mako ebaya the Ayiko stew powder, and also the good stew matusa stew nania ya kono say would the ampese would the more would you say adiano asomudro ede would ya wuko Johnny supermarket be mo awubenya bi bomodia na fre Elan Spice and Trading Branches I was 0244 160750 0244 160750 Ayiko seasoning powder na was here kwa ye keke TIME a time herbal Mr. no ne dia ba malaria drota tahwa wono bia malaria tutu pia fa gyan no dwane free ne padua no mo ene ne nkeka ho ni nyina na o mafiri hokọ kiaje backup system bi immune system ni ye papa e ma wonyare na nem nsan ya de so de wonum kiaje backup system wo bonse ene afia wo mo na ekoro no wo benya bi wa chemical ne ba so bia mo frɛ time herbal center was 0244 417669 0244 417669 21st clinic ye sciatica expert oba na wo behunu ye ne ya doctor for no ene apomdi adwuma ye for no sciatica wotutu asie deku ye so yade ye tu asie ekwa ensan ma bi efri wuti so adigoso na mo reso so yade bi a adane ne ho Goliath na tew so no ko 21st clinic ya ye beye ne ho adwuma ye wo fidie kuku dam we de sa yade entifa yade be so ye 21st canteen 7am pepepe na ye fufu adwene kwa banku na ni nyina aye ready ye branches ne do so enkran do me market of do dynamo Kumasi Eshon Vasis Utafa Radio Sunyane Tachima go so sashi fra 050311 0540 311 Achafo ba enyarewe dwane achafo ba stroke beko achafo ba wobubu gumpam a wo besore kotodwe sasabro ebeko efam yade ebe free wo wayemre wompam also gonorrhea ni nyina ebeko anejira achafo ba so enu nti no mpani kasem aye ne sem expert ye wo Kumasi atonso agogo eba agogo expert no come to 16 Lashibi Yabembawas Club Fred Bible Center Cecilia it was 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 5012 na yani wo eni kwamo kafefe was talala bema we no nie se gonorrhea na syphilis na mo awie sam wakoni adui me se wa dalon spam count I mre won pemo de boss 1 minute 2 minutes waju so nkruma obema no ehi wo pe 47 inches bomode na bra be hu ye wo ju so twam yade wo ba wo ko ficha wo te ya fichi konsisi so wa yase woni atenka anapokrasa akoso yakuma no no enka wo ho mesra bra na ekoto ka fefe capsules ne bi utobia na atobia ma okunu be ma atobia tobi ma yire efre Harriet was 0207183819 0207183819 Harriet Bajo Swama ka fefe talala Daiwood Aba Hospital yade Daiwood 360 capsules aba eno no sisi yade ne ahotutuo Daiwood 360 capsules amane memedro ya wa Daiwood ointment fetwetwe wapaso we wi ana de bia famasa wa fetwea ebeye wosisi mu adwuma ama bibia ya kama Daiwood Aba me shatshini na dro no etu malaria fever se na ubenya bi o heba na famasi shop Fred Daiwood it was 0201 681717 0201 681717 na chase ye ne koro no na Dr. Foko wase adwama mu waji mu certificate anapokra se enam nsan yade na eku wo pa wo gonorrhea edise edie na ha wo yade bia da nei agi woni padua na kenta so no Dr. Foko bibidro no de sa yade na se ye promotion no go so mo ambeje yare show Dr. Foko herbal clinic no ene wo ba ene ewu nro wo kan yade cho free na waji adro no ede konemom afi na wo ba yare show fro ho de a ene ka wo bebo bia no lab na enro ne ho de nyina no 200 Ghana cedis per na betua Dr. Foko herbal clinic ya wo pechi number 1 ya bomode na frɛ ya wo 0242 155935 0242 155935 promotion no guso anu ti bomode a na ebra na bibia entume enkoso kama enfama TCL Electronics open television papa air conditioner washing machine fridges and freezers ya wotɔ afebɔ na de etimu a enko ba bia se TCL Electronics frɛ ya no 0546258047 0546258047 TCL the creative life Royal City Academy yase bomode a na ebra
Royal City Academy Ubano abosome miasa fa no bra ye beje no na yehwe ne kama ulive no aso wo ko adane wadwenwen fa abane bra Royal City Academy nyame so we trimu achechefo no yenim de ye papa ye wonto boase senior high school ye beje sa so na ye san ye fashion school ho enu ti wo ba bibia beje remedial classes wakotwe na wontwa wo ba Royal City Academy a ubetwa twade oni wade aka ho na ye adwuma 6 am to 6 pm enu ye remedial classes mbra de chira de emane house say wo board ni hostel wo ho wo frechichi kwa betu enya kwan esua de e wo Royal City Academy de cham so plaza junction ebutuo fra 0550 572275 0550 572275 for ye twa ye ho abetiawa enyu afidie ni fra Facebook YouTube wodwa ye nti ene ye ntra radio ene ye ntra ne kwaba ne the second story ya eye so powerful ye de abetuamu ama Akoma FM mido na den na wote ho a waye stay for sa no ono kwano jama wa bre Akos send your message ni munyina no ohwe me se me continental kra na mimpie ma no te wa wo twem me okwa adwuma otop pampers semana no de abreme ti mampa cho menyam no menya 9 months na no ye driver ni no nya accident ti onya accident no call ma me ho accident ni mu 1 week ade che na me wo me kowo wo offense Pacho menso me ma me afrim boy ni ma me betena me ncha me ba no da machine o ma me betena me ncha na ade be chama na ye 1 week ene ye yi me ni nyina na ma me no wo ho ti me ba na boy ni se me o me papa mo wa ho asetena ne ba ya di ti me mra wo ma me ho Maa Akos me kwatena wo ma me ho ama na me be ko 40 days ana me ba kumase se ne na wo se ba tan hwe eba bia ma me ne hwe me na me ba Pacho me ba no me ba ni nya 1 year 14th December no na boy ne ba ho oba ya oni akra ni bedi agro timpacho January 1st ena otu kwan 2019 ena otu kwan ko Dubai ma okọ wankra ye wa ma me hwe amfa ma akra no okodru no frɛ me se kakra ma be ma kodru na me se wa kodru o se ma kodru Dubai na enti wo tu kwan enti wankra onso akra no wa ma ne hwe no ne se wa kwa kodru ma okọ na kakra na nya 2 years o send this guy 50 cedi 100 cedi okwa want me send this can to so buy 4 times in pan farm akra na Maa Akos oba ye obi aneme woba I pump atade kra se chele water oba want me to be amra akra no na me de ne call waju ena me de letter ne koma me friend san so meje no meje na me de letter ne koma o ma me mo abofo ena ma me ka chem se wo sere me one ne ba ne be kasa na ma de na ma me na ya ma me nsu ntimi ntwe ma me na no wofo ena me se ma mpa che yo mate o de oso ne ba ne be kasa ena ba ne nkasa no nhwa akra no na akra no ye de ye ne dia me ni mi anu na wo akra no ntimi nya akra ne mo me so sa wa blo no nkwane na me ba na ni sister na ma me 50 cedi se me family akra no ena me de ba ti na say me sister ne ban ko 1 year I walk my sister and my sister ko wo boy ne ntia one na de me sister ne bai to ade ne bai na ancha na me friend ka che ne say ye ni school and o see you me na me meji 50 cedi en fa ma akra no ma mpa cho me sister ban wanya 1 year say 50 cedi na o de ma me no and any 4 days so say 3 days ne no o send this 100 cedi see me penny ne so on first ka no e ma me last week so me ba ne yare me de ne ko hospital me ji penny ho besia Maa Akos kan kra me come and sanam ka che penny se o de kana me de no on fantua Maa Akos me de ne ba ha se on hwa kra no Maa Akos me ba ne nim nyansa ma kra na dwuni mo do no school a okọ ne madam ne ka che me se na kra we de se na adwuni mu si bi do de o mo be ba kra na fa so Maa Akos me ba ne nim nyansa ni made ama boy no so hwa kra no nya me nko na me wo me papa ka kira me se akra de yentwene ho manso se papa na wunsu anka me ye ne den kamea na me hwa akra mi si yo mate enti Maa Akos mi ji mani kura ma no ne nam ne ba bi mi ana na me hwa akra na ma akra na druse esmans ana ofre me se opesa akra no be di esmans so mo mampa cho na akra no so mo na me papa be fa akra
na me friend or boy ne friend ntia one friend me so pese o man na ya obedi esman so no enti me friend me papa na me ne me papa nkasa na me friend papa na papa so no de oni asem bia aka ye de kra ne ye ne ba enti on de o me fa kra no ma obefa na me ka che me nua nketo ane se omunya atade mienu ema boy na oba befa na ya na me hwese okwa obeto atade ni bia ma akra ne kodura no afra me se na ntade basa be na mimi nua na yiyi amanam na se wo so hu se mi wo me wo rank me yi ntade kama na ma asmans ni twam na me frɛ boy na me friends entiamo this asmans na twam akra ne beba da ben Maa Akos me pa cho boy na no asem se mimi ntime nhwa akra ne ye ebiem no akra na oto no se me ma san asra akra no enti on fa akra ne ma me ne mfa ne ma me kyanam sa wa se me na wo kan akra no oni me nchen o me papa nchen na ama me frɛ me papa ɛna papa ma okwan se be fa akra na fa akra ne bla se me na ne me kan oso mfa ne ma me na ode ne komo ma me mo wa abofo enti ukua da bi me wona me frɛ ne na me bisa nse akra ne ho te se na ose ne ho ye na me se akra ne we na oso wo ma me ho na me si o matima nka nchen se me ko fa akra ne me ko na ya one ne se wa ne wo ho na boy ne ma me ekwa afuom na me se ma ntwa ma me na me fa akra ne kosa ma me ne kra benya asema ka se me ba ma ntwa no ena Maa Akos me twa ma me ne ma me ne ba ena me ka se ma mpa cho me ba be fa na ya ne se wa ba ko di poku asema obeka ne se ai nana ya ma me de oba na ba ha wo abasa wo ba be fa akra na wo ye nya ha ya na wo ba ya wo betena ma ho kine na de ntina oba ba ha so ba be fa na msinya sa me ba be fa no asem se ni se na munua na kanti na me ba be fa me ba be fa akra na konti so ka se obeba ha num se ya me ame de akra ne beba ehwo ana sister na so ka sem ai owo na woni ho hye me ana me hye woni ho hye na me ama hye wa ma oba na dru se na de oba na ba ha me ba be fa na sister poka ya nya ade asa ade amunua ne ya no nka kire me ba na ba na me ba be fa ene no wanya asama ade ka o ma sem nyina ne so mo se me se ho ye kras na me ma me ba ntena kras o yi abofo chebi me se ho ye kras na me ma kras me ba ntena kras en sama ma sister ne ka no na no odin me de ma nya me anim no kra na me so me ka chen se ne o mo so nka ncho munua na o munua ne ye fun obi betima no asama na na mo munua no hu wa wo akra sha akra wo so won sha akra ena ma boy no so wo ma mienu dada enti amo wo nkra mienu dada na me pese me san kwato amadwuma ne so ena me ka chen ne oba ye mamba cho na me oba ye na me ka chen ne sa mesre no on the one dia kwan be 6 months adwuma no minim na ni so kakra enti sa me kwa me nche na me ba je me ba Maa Akos me ne ka bibia wo se yo wate me kodru ho a enti amwa no o me be kumase aba ya ma me tena boy beba boy na ama ana jo me friend senti amwa wo ya osimi wo me tika ma me kwa akra no wa ja me ne akra no wa ma yeska kra na me amesa ba nti Maa Akos masema me de ba nyina se kwa kunti amwa won hwa akra no na akra no to no nim nyansa pa won hwa akra no anya me nkwa na me wa akra no ma okay me na se enti kwa kunti amwa hia na akoskwa na se na usu adwuma no a ma na usu adwuma na usu adwuma no nya fi be san na mo 17 na usu adwuma ada na wunya wo bi obehwe wa adwuma na wo po bi obehwe wo mampa cho na me ko school na mo class 5 na akom pese family na akom ne school na akoye nsem bebre na ment me akom na akom pese fa wo enti wo school ma ya na de na ye wa wo hunu se ana wo mo won che hunu se akom pese fa wo me wo school ma ya na ba wo ya dan o che me ye ba wo hunu eba mi ete kwada na o maka de esi ya kire me na me papa de me ko adwuma mprensa ni nyina nso akom ni ntimi ansua na omode me ko ma Akoma FM ma mi fi Akoma ho ya de me ko ese ya kwa akopa ya frime so anye ye na de me ko ese ya kwa akotete me ma na
akom no na makoma ntime na misuro na me se mentime nko fine girl ati se won anka ibosom no wo pese wo fa wo no ho Maa Akos na me yetete makoma kona ya mitwa mpesa na sidie bubom na doso ne yinyina wo ho na mekom me te konfo no na me ka se makoma ne sa de ne ntime misuro e tranko ya ba bekum ntime nkom biem na me de ba ntime de ba mu ho na me be hye nti ama me wo nyame ama na adwuma ne nso Maa Akos minim na ne so kakra mitime bo mitime twi mitime hyehye na de me pese misua ka ni makeups any nails no na me san so polish me nsa na fi se na adwuma sua usua ne 5 years a na de nsa 5 years na twam ji se usua na de ka ho na why perfect on sharp kra na man na me ne bra bi na to wa kra na o se me nko bi se adwuma no de ya baje me ko mu se 15 minutes na o see you akra ka me ho ne adwuma sua enye ye so papa abade a me ne ntia se no on sharp kra ma akra no me de na my sister nya de sentia mo ane de 1000 po be blow mo enti na me se wonje akra no na de me nsua madwuma nyame madom na me pon me ho a me ba baje akra a wo de sa adwuma no menti me ankosua biem na meti ho enti akom no tena ho be sen Maa Akos metra be ya 1 year if I at the age of 17 and if I want okay if I'm na class 5 oh yay class 5 and now come ne fa wo and now kwata ambosom ne ho enti na ya dem ma no Asanjuma no enu anu aso so awutie ne yakoje nkrato ba kakra e ba minim se sabre unkuso awutie yemra na ye ne opani kofinti amwa eni nkomo be me na ma me mo ha emu akwa ba Ampofo Mr. Ampofo Kofi Ampofo enti wo bani okay na wo ba no wo nanan ni hwemu etesen ni hwemu de be ma ne de nya de ameka se ye kakra kra de won hwe no 10% de kura woni e wa kura ni mu so wo no se mi abo na me penasem ba me hwe sieti na na wodi wo na me ma na ga se nipa de wo mu a obesesa te me ma no na afi wo tu kwa kura wa nkra to ko ene nim se bia akura ne de ti de bia no be na se de se ene obe ma ne kakra kra te me so ma ne ba ko mienu ene kura ko si obi so na me be akwaje 80 cd akwaje 80 o ma ne sai 80 cd 80 cities. Akoma FM. What's one kai? From Dubai to na 80 cities far playing back Ghana. 80 cities. And ko side ko si obi so. Ne nipa na side aba able me bay. Second was side si ni nua ba so. And ko abi kwa na kokon because sika na de bro yan ka je say factor nua ne di o ye de hwe ye ba. San na kuma na kai. Nti ma we kwa na ko hwamoy. Ama we were not to my be. The man who cran and scan ya no the akosi. I feel like I man crown. O ka na ho sam kire ndo be yin din kura afiri so. Akran din ko to man. What do never to me. And I'm kind say no. Beginning na wo na de to me anka ma ba do akoto obi de. Menim the reason ya wo de koto. So ka say say change din de ya. The odi ato no man nka wa. Ba say ya wo be ye ne hia menye din to on. Na me no kan na wo so you. Afero ba Ghana kwa mse de wakokora ne de wo de wakwa akiri nti bibia anye ye waba Ghana ba waba ma hwe 1 month 2 months 3 months 20 months wa akora ikora say me ba ye no me ba be hwe akora ne 3 months 4 months and some was man ne wo faase bi say omra me hwe akora no to ba ya na ka kire say nti amwa de do de menya na meche no ne ba be be gina ase de ro ya ma akora nya me dia me hwe ne say de akora ba gina de nti eso no so na said ye ti me ka kire boy na boy no okofre ne bai ti da no ho no ne boy no oba na esi nkonya no so we the father ye ho say ye kuta koto yom de ye nim say me nua me bra na wa nye ni ye we de mfom so de age atum ye de opeso be ye bia betimi aye na efiri na kore de esi no ensi bi okay na mo kan sa na mo kan so nipa de ntwe no ho manso ti wa ba ye ho say de ye wode a nti wo ba ye no wo be hwe na ye Akoma FM. Mama ye yin tare ne bi ebi kura be ya trouser sa ebi kura be ya chese wo hwe ne ba nti wo nim se ya kura city nti tare o de ba ye no ba kura ni ho e kwa akora e so che ne kwa chese kura be 10 years ntare ni 8 years wo de shana no wawuram ba kura ni ho timi ko no to re ntare ne begu ho no wi anam se wa hwe wo hwanim gwa se akora hwe ba kura ni ho kwa akora wa ba be 3 months ko anu timfo woni be hwe akora hwe niam a wo de ba
we na anya bia kron kase bia woni da me konti bia wan sida na 2 cedi eno wode sa eno ano no man say hu ne bia eno sa ne nua no ne wafa so se eno omkoye to omkoye na me wo mto se wo si abia mu dia ene me fa no nche nti ho na me ba na kase se no da se ntia mo ya bu kwasia nti me so no me ma me ntom ne be ma anwo no mu me kwasia ti kwa me fa sa ma hwem ba bia me nti me ko no ho na me kase wo ko ha emfa bufu ene ne nkoka te do be na asede no okoye na osole ne kasar ho no pie ja no to so pie na no hu se ne relative da ho no se ye ne niema wo mu ho no so fai oba no te da me ko di ntia ma ka kire me ne yire ka kire me no ti ma fa lance se ne niema nyina nti me di aba eni e na me se o fabra ba me hwese obe compress wa fa ne niema bi no bo mama ne a e kira nkono be ka se wo je lance kra no nya dwuma nya fa hwa akwara no ti fabra na me ya me fa nkoma no to no kan ya na ma akwara di bai na me shia wo Akoma FM ka to ekwa ahinkuro wo office ba me shia wa ahinkuro na me de ben wo saje na me de lance ma wo saje sabe yo be de be ya adwuma na ko nya bi na akwara no ko je sabe ka so de lance adwuma ko nya bi nya yes ndi me so me pese me ba na akodi fo na me gira me de na ade ma ni na wo chekora na me sa ade bre ho na oje me ni me se we ka so da na me da bi adwe kora ma akwara no oje ya no fo ka pe no de koy no de koy me so man ka hwe ya nche nche wo mfa nko ne wo so no na wa na obo wo ba bi ga mo hwe no me akora me se we kura hwe se kura na ni anya dia oni me beko me ya de wa fa asa ne papa wo na wo no oni me beko kura anya dia beka se beko so wo so hu na wo jai wo ma me na hwe ba bia wo se na na akurem anya dia beko na ma me kura beka so oni me beko ko se da kura wo se pama se yeah enti me ma fa se ase me ba nti me no se we ne kwa na ka se na mpese we no enforce obe ya adwuma na ka onya boy na life ma no no se da boy no me force Akoma FM me bra kura ba ji se ne de na se de ya se me hwe ma no ye okay na me se de no se wo ka na obetie de ya obe ye okay ada wo ba be fa na ko mu kuro mu se buza ohun omo ba to mbagiro ohun ne papa ne nua na odwane ye wo so wonko omo pam no omo pam na no ko che no kan ka wo papa de e de ka hu na odwane okay Akoma odwane ya no ko che no okay an sam omo de ne ko omni ko ya also office Akoma FM na sa ko ukuru enti ode ne ko no wanka nkere mo kra so ode ne ko dabi ye hu anse ye me se wo ofre me my friend me se ntia ma so so de akora no e ko di ni nchen na wochi bi na me so oni ye ne ba ndi ni nipa no afa ne ba ndi bia nsesan ye ba san na ne fa nko ne hu de be ba akiri ye ti aso sa na tra fa asa ko ni kurom fofo akona kura ase na me se duwe ka chem na me se ma ye fo ase ne kokko se ampa de akukuro no ko fa akora na akora ne ya we mu ye so ne ko fa na de wo de ye ba ko pe ne ko fa no bra okọ ya na sampa de ne ko akura so ampa na wo no ti kurom Akoma FM ya du fa so ase de na fa funu to akura akura ase na wa ya wo de wo ntimi hwe ne mo ma me de bi ma hwe no ye na me so nkonko je no okoko je no no ba wa se ya wo akodidi wo mo atem wo wo mu kurom ho na me se de na atem didi ba oko fa ne ba no obanie fa wade kwa atem didi be no so mo preso ma na fa no me so me fa no ti meje ni se meje ne me se ma me no se bia nipa biero de wa kwa ba ko ni wa ba ko ho ba wa jira koto ba wo hwe no ma me no so hwe no de wo mre no wo ne nkɔhwe akora ye nya ne sa wa hwe se de akora ne ti da ne nana ekoko so ba wo papa ne de wo hu anu wo dwane ai ana me sa de wo fa ne mra okay ana wo ko fa ne ba okay na no yo ka jem se da tell the boy no see ya no ma fada nko ba bia ma ya mfra na ntenase aka na me si we no wo hian hye because ne bra pani ye police ni wa ka wo si ya me yanchi no emfa nko do si no mo mfra ne ntena ne nya ma mna so wo ye no hwa nko ha okay wa ka oh so wo mo di na chi ye no yoduam no en na do so be ma wadru say ya 30 years a feeding bottle da so ehwe wa no ayabo baby ebe ye no nti nyame hira opa se won so waboa oben na onanan mo hwa ne kama e ma ye de tie bia no ye be hwe se nti amo abehwa akora no sanity Akoma FM intira me se sadi ha ko ka to de ba na me so me su ho kwai okay because the case no we free okora foforo be saba we free foforo be saba okay so so kwase abuo susu abamu sa ya ready ya wa ha eno an ye konkon say ya na adwuma ye be ye den ya quick credit investment na make afo no de ama wo peska bie wadwuma mu ana say wo peska bie adwuma abaya na ankrakra adwuma ye ni wo pe loan ga wuta Ghana ma sese ni akan de egu wo nsam
mo quick credit ese bomodi ana bra no mo ma sa loan ni bi wo nya hwe de wo nya no Ghana card edia dance say wo ye Ghana ni ba enu nti wo de ba ya na chese wo sika de wo nya no ye de ma kai se bo se ye fa chel wo de kwaye adwuma obetua quick credit se sisi ya no bomodi ana frɛ wonom na wonu ni komo 0596 920833 0596 920833 and 0302 200390 0302 200390 na quick credit one enyo so sesia na yenwo eni enkomo Zaway Fertility and Alternative Medical Center ye kan fo Zaway e de one mama pa eni ewunim ebia wo ba na be ma maware mo hwa wo anim kwan na so awo no abom te se de fifre aba abo den chem na osebra be ma ho nkwama wo fom entumi enwo ana wo be ma no entumi sori nyina so emu ayemre emu ago wodi simu anako wo hia Zaway Fertility and Alternative Medical Center sa Dr. Fondi enro papa wonom de bawe wo na bibia efri wo kama ede amao Zaway Fertility say womo enwo fidie kukudam ya ene wonom ede sayade pa enu nti bra na beso wono hwe wachinchan ya sabia che na so yade no de atia na tia fe kwa na edokoro wo Zaway se wo ba wonom ebeboa na sa yade no yeto ase amao ya wadenta new site ya Bankaf International School adenta pantan kwanten ponu aso ne yewo odoko Tarazo Road Nicolizi Hotel ubehu Zaway bomodi na fra yewo 0205 36 36 14 0205 36 36 14 and 0243 239534 Zaway Fertility was excellent healthcare Akoma. Pastor Julius Mamu Akwaba. Ma me joso. Ebia ko Akwaba. Evangelist Samuel Mensa Akwaba. Okay. Pastor Julius yehwe Abigail ene kwakunti amwa. Ma me da se ye chetie fu nyina. Kwakunti amwa no bebe jejena na. Kwakunti amwa no atopa na ede FM. Ala na Ghana for sa latest for mo adwon. The latest for your mo adwon papa. Uno ba kwa koda nyense afiri maba. Hwe na no so jese obi bayere o. Ade se kwakunti amwa obi bayere o. Mama hwe me problem me hu kwakunti amwa ene ababa ye hu ne se asa abetwa bi ya bam. Ya no na kwakunti amwa osuro. Because fambama nyina no ene mo me leader say get o twa na be ana say kwakunti amwa ni kapre. Na eno ne mema no problem. Ya keke go masum sa ware de enye scan ye de ware ene masa ene enye better sa o. Unya ye bo bi so be kotokun no ma no apɛ ho sikari aton kyerɛ sɛ oba bi onam biara sɛ kwa de maria ba ikura de omade omaye ne sɛ do onya be fa na ha damam kozo no ni ma me ne ni nua no gudan ni mu no we ti ha we na ha ni apake omrum gudan to de ho kotia just all command dan dem eti mema na ba no omunya very careful na ye hunu sɛ me kofa ba me ho aso mama ho ne ye problem ni na agina enti ama woni kapre oni kapre no obeke no kura bre no ho asese onuma we de wada minibi minim se wo boa me ma ye hwa kwande nanso nioma toto yi a na kasapa no ene o ahantan ne ensam funko na ogina wa wodi masere enti amoa wodi baba wiase a eye wa wasade so se wo hwa akola no ema ne ewie peyo omomode fa emra na ye fa yentuye no on start hwa akola no akola we da ache onyina wo ye mfa so de mo no a anyo obia ye be benefit se Ghana fo mpa wona obedi ne so mfa so kase omna mahwe no ma na mesre maaya no so nya careful nya ba ma bia na yakoda ho na yabie ye nam 360 hwibaro ho na ye ho so nya careful we wotena na no gegegegege o ko fa ntia wona oni se ntia mansa na obeye no o ko fa no ma bia nsem na hu se be ma no nya be ma obeti mahwe no o mo nsua nyansa no mo nya nsem hu na o mo didie no media se papa ene na ayi chese Rocker Clinic Limited pakum capsules ye dia bo emema mo mamadi asom na mo amo genica 442 manje na boa mo na vein capsules so prostrate na support medfagin capsules na dia mo jadi afisa ni ye nipadua ni mo wo to ase dwedwedwum be ko oda na dwa wuntumi na mo ye adwumade o mesamo adamu ye medfagin capsules akokra ne abrewa no mo kodwo again Rocker Clinic Limited Kumasi Alaba Babu Station on Nisco School House and the Enshan Rocker Clinic Limited Fryan Ewa 0248 885040 0248 885040 na Emma Wasa and Kabi Yanko Zahara enupa amansa yatum edro tatahia no nam chese kan fenu obapa yankwa
Yo, Maa Akos me da se. Na mechi a ono machi watiefo ene wahwefo nyina ebrana drubiem. Na ya na ye ukuada. Na currency ketena se a ide apomuden sam. Ye de bre ahwefo ne atiefo apomuden hia. Sanse ye koi ne ye ba nyina no e apomuden ye de nam. Eni ho aye ntiminya bibia. Na apomuden ne besi pine sita. Nipa da sani bia no e wo se wono no maduro. Wo ye ho aduro kan tete ye se wo ye ho aduro. Yese bia wo koji du fa bi o da bi. Eya bibiduro na ho asam na no ka na so wo ka nan ni panadwen bebre na bibiduro no ene no ntesa kane yese ye dai ho ananso wada ho bi emre no akonanim ti kane ne ne nya daje eno aduro wada asem ni ekukuo mu no atwam sei no ye no ade guntuwam kane titidie ni bia eti se wo se sisi wo se ya we nya brofuduro da bi ne ne no ane da asem kukuo mu aye de cap sesa no no ebia ni Zahara mixture and face Zahara G capsules and then me no ni bi buy and a face so hindi herbal mixture we no yesitire yade aduro aduro we die wo ma munim ne die ya na me kasa wo ma me kasa wantantem so na ma ko to bi no wo ma nonom obi wo ha na wanom bi da eboa no e na wagya ya tomu anti wo sate se ye ka wo se ye aduro we aduro ne ye na edro ne ye no ya ensamna na ne gu ho no edro ne ye ne atwero e de agu ho no e na face Zahara man capsules eno ye mema dro mema nko na eno mobile timi num bi mesre wada eti ya no wakai no wahye ne nso e de amaye wo to anese wo de koma be ma wrefi na akoto bi ya wo to ya fama be ma okay na wonom na emom Zahara herbal mixture and Zahara G capsules ne de oba wo to abetimi anom be ma nso so betimi anom mumye no nyina betimi anonom esan say infections dro infections na nye nipa ba akofo eye be ma otime de maba so oba ni bia oba nso na obi na be ma ni bia omudi asiemu a otime nti chesa wo to a na munyina ma nonom na etumi aboa ema no kwa de dro we boa wo mo kese esan say ema no ye de ye hu da eno ne ma ode puataye ye no esan se babia on se babia ho enwo no de bia na ho afo mo enya ne fo keke babia de bia bi ensuo ta ho no emo aba ho sa na ti asam se be ebepa na mebu enti no ye ho nwo enti ho behia se brenya na oba de oba no maduro na emo bia wo ho no na eku awurade nyankopon chese ye kan say ye no o ma mo ti ase ne o mo ti ase to oba de no maduro no chese enya wo hwe chese Zahara Mr. na G capsule edro we no eye bibiduro me to ya no ana me no me ne aduro bia me nko hospital me chese Maa Akos so crowd dance ya wadi ewa Zahara Mr. na G ho no ene na jai na me hira wa wiye me hira ho so aye fe abusuafo hindi herbal mixture no ena me di kaka ye no eye sikire yade sikire yade woni o diabetes adokro wonom na me de me mpa obi afi no akoye tester wanya bie obi ane de ni eburu mfie no mu ko no obi akoye tester ye so sugar level wo soro de wo hwe wadi de mu yi a etimi saba normal but obi a yaje na to mu se diabetes type 2 wanya bi ye tue ni nuane ba yire ba nche just no ma challenge o sanum bi wo na mpesa onu maduro we bi nom to aso miensa bottle miensa edro we mama obi fie ha bia nom na no kwase me che ne ba ko de aka ne de ono akotoye adanse ya ano awie ya me ba ye odie na me ho adwire me edro we ya me sira wada pebi no nom na we so cm typhoid and a fake blood pressure mojabroso and a malaria fever obi a wonu mato pa wontimi ne die obi kura ho aya na nanu mato nso nya malaria na ekwe wo so ayi di e yo se asa ebonwene na da nanumu ne nka wo se drink am wi am se sana me de mano na nka otimi num bie oh ye awurade enka chese nka duane abedie no ene ja Maa Akos betai se obeji abeji eh go beka se edro we na je se opem mo boto bese mi ho didi obedi die no edro we ro obi asa bise bi woni aduane wono ho ne ya na me nyese woni di onum bi sansa wonum a ekom de won tantem kom de wonti ma no ma wo foforo no mu a o mchese ye kama otimi didi ye fie number no awurade nyankopon
numbers no 0246 348 335 0246 348 334 0246 348 334 number no doctor ankasa number no eno no ya wo frɛ ya de so obenya no na wo ne no edi nkomo 0246 348 334 o friend na no ubenya na 0248 569 335 0248 569 335 ti mama ko se no ba bia so ubenya bi the whole Ghana ubenya bi ato bia heba shop bia mu ubenya bi ato nyame enhira wo papa menu aba fefe just say ade no de wanu sasa eye kama pa wo no nya fe na wo kwa ho ba twetwe ntini eye kama enu nti kopa bi Zahara mission na G capsules Zahara man capsules na fe hindi herbal mesha that's all doctor nyame nhira so the powerful no say aba adasanka sesenke be dan what the shock that does so inu boni no munti nanso ye no so de ono no mo ya poison kwa no wadi a ebetu ase anolify ni nyina wona wokro no nyame nhira Epia Mako inti amua mafra wo sei mafra wo 3 times inti amua hwe yie obey wo na wo se wo sheda e na wo nyemo no wanyemo no na obey wo nya abone Akoma FM wo na wo ne natena wo se wo ko hospital na wo tene nchen wo wi a wo de wa ade akọ wo ba na ade na ba wo bo maame aba so nyina wo se wo no maame mo ahwe ne papa waje atum na mom niam a wo ye be amfitiase yi anka wiye wo sha ade asi mfitiase wiye na ye fe watu kwan wantumi ansende bi wo so ho kyerew obey ya to ne boase afi ne fa wa hwa akola na bepem nne unse okofa 100 Ghana baaye se ma akonni madwuma wei ena obusa se 100 Ghana no da ben na wo de baaye aka ye fast ka se 100 Ghana no masani niska me breniska na kwa masani na umubisa no munko busa no say fie kodwo toto achi a wo mre niska nto wo de baaye no na sani hanu Ghana chese wa ye fast wo de ba ha no your friend na adrimika na wo send 100 Ghana baby say before be send 100 no na sika say na wo di amano ano di ache pa menkai ano di ache ya hurry up nanka adwuma no wa ya ache onimuntia wa ya ache enti mu ba ya mu hwe yie nipa na mo di asam na ebere no onye mere sa aka wo de be fa no ho ma send nanka eno ano na wo ba wo ye nipa boni ni na 3 days ya ba me ya se no 100 Ghana na wo pesa wo kire se on hwe wo on fi akola no oboa wo nka no kore se wa hunu enti kwa enti amoi kwa kunti amoi jaigaga isamono entina won kan chese ne jai wadane akola ketewa no wo maame na emwa wo wo nua maamo na emwa wo enti wo sare na me maame ena me nua ba ena akola no fa ne ko fa ne ko han ho na misika beso eno na me nya bie ma enti amoa hwe yie wo ye adwuma hwe yie wo na wo keka nsem ya behye na ka no na menene tia no na nka ka kete na nka menya accident na ka no obuwa enti amwe fa nkoshe obi a obuwa enyi su ma bia na won so na ebejeje wo emfa nkoshe no usu ba bone se wa firi wa ba wei foforo no de se aye no anu na ema wa ye saade ye no enti amwe asesa usu ban na ja tintin no na wo ban wo ba no daachi eye wo na obedi nso mfaso wo daachi se woni mu a wo ba no na obedi anye ye ne obedi nso mfaso enti mu akom se obi betena ha na wo ye ba ma no pese ye kire ni nyansa se hwe wo ba yi a na wa akọ ne kotie wo daachi watade no anye te se yi nsa kakraka ye be pama hyewa wo shu no wodi ti aponche kro obewu wo shu no daache wodi ti aponche ya obewu na ye de wo ye ne ne ade che ho faso na wunya enti amu asesa wa adwene me da say evangelist mama yankwe da radio si na ye che tie fo nso asokwa total filling station e wo kira no wo ma bia tum nyame hia wo lament fo ni nyina nyame enhira wo amen
nti amoa ma woni sika oni bi mame udura yi ase na be me ti ni suo pa fra no pa no amomachi na ne mame dampam na wo pattern ba bia won ti ase wo di suni na etuaka eska fo pi na wo no onsua yenya kata ne mame so ne yamma no so free fie ne ni wura ka bon se na suo ba cause anopa ni sika na su ni sika hihye nkonya ni sika dasani na woti ni suo no woni ten na no den ya sentia mo wo sika pa asem we enya ase dapi ofre oba no school je we ni je eni tia na aba en wo hu se ga nu twa na be akoma enu tia ne fama de brem se ne me de beba na ubedi na de be no aduane ama wo mpra ne de ene fam de mfa nko na kola we nu bra ye te no 4 years be bia no de ne beba ntiti amo ye wadwune ye be bia ni Ghana ya de akola 4 years wa ko Dubai send this come here no ba ko 80 cedis uti Dubai send 80 cedis ene nti amo akotena go so a o be send say Dubai wo send 80 cedis nesa ankoye se Dubai na pa uti se ene ankoye ntiti amo ye wadwune ye na akola ro sa ye be ma o na kuma akodi ni ma mi ho nti amo ya ready tawo ni plastic obaji tawo ni plastic ya de bebra o saa eno a na da bia ya de bebra o free say se akola yi wo hwe se opene na nakora se mo eche wo papa yi na wura studio hanuma wo dimirika koba bi jira me say ei wo se wona na akurem wo se na akurem wo ba ya ni dewo ma wo enti ya be sra nti amo bra okay na bra be kire wo so de nti a wo mpesa wo be hwe wo ba na bra ko matrasi adwene wa se na mrante na ye ba no atopa no wo mu nim to kama but wo mu nye wo madwene so mbe hwe ba eti mana mo so mo ko sa mpra twen no ma mo fa wo enko okay mo nkonkotwi no obi amfa no ene we etuoro obi beje a no se obi ahun kodi mu na wo ya wadwene sa wo de ba ne be twoko no na later o ka se ko hada ma me ena bosun bi o ma me 5 million ena se o ma me ene e bebo tiri so okay enti Ghana ma mu nsua nyansa na afiwe mu nana mo hoye na mo fa value to mo ho so na me ma na anya mo sa bi awrade nshira nyame nshira papa eneseba industry the endless ointment aba ma wonsa enka be mesra wo yoba na stretch marks e wo ho a wonku ya wo de besra enye endless ointment tuntum sra kokko sra enu ntima ne ha yam yibi ana ekro nantam apropro ana pimples skin rashes dandruff ehua onti wapampa motorway ehwapa wuchi nwenu fuyi achamfere an benya chicken pox de be ma you abodwe sense wa bego wodi ye earnest ointment say sham eka ho ememedi wadanse mi so say to earnest ointment ya grow and then was say ointment we di shampa no otesra enunti wonso ma wonsa enka earnest ointment oba bema fasra bi na obedi wadanse a kire me we di so no awake natural capsules no ebua ema ne mema enunti oba okoso kuma no niam akoye wat uni atenka meso wunya awake natural capsules bema wo do branda obema mu aye mmere wanya enemu san ya de gonorrhea syphilis wonum na ato eye prostate ne bia na eye awake natural capsules emba ne mema droprekope ko okanshi enkrokanshi drangling kinso keba repage ventures tenata eba base pharmacy nisif pharmacy na rejuice ko fodua ye gapsen pharmacy delight pharmacy drug right pharmacy benof pharmacy enkoko wusko beef pharmacy hillside pharmacy bb pharmacy kwasua tribe of Judah ubenya bi pharmacy daniel ba mr ba kolona keba habme pharmacy chris k heba ubenya ns ointment and awake natural capsules nebi at bamadia na freyen e was 0245 079915 0245 079915 and 027 6537701 0267 says 0276 Shannon so 0276 537701 Meraba mamu akwaba na apom to say na me adumo ma okay Deborah ade na to wo me pa cho awie de me ba ha nya bokokra say abrante bi ne ma wo
Oni ma wa makola na nya 2 years. My minyin sem ne ma wo mu nyina wa mfi. Adru sakola ne ko school ma ho ode apem me ntumi. Enti na me dia bedan mo. Okay. Enti say wa ho ode apem. Enti wo ntumi. Me pa try. Enti bema no emwa no mebo aye no ho. Me pa try. Bema no bonidi ne bo ba bia wote, bo ba bia wo free wu ni papa di ne boni nyina na fa ye invite ne man bra. Me pa try bema ne friend was Alexander Oti Ofori. What a habitat Jabi. Se say what try there wo Akoma FM. Giosaka. If you just say watch that dear cry. Where your teacher ni? Teacher ni pa. And one shana ba. Me pa try. Wojidi. Me pa try. Where dia menyini? No carry. Teacher ni a ono nim the value of education. Me pa try. No watch nkura de. Me pa try. Wono ne ba wo fia one shano. Me pa try. Hey. Okay. Me say saying we sit here describing. Me pa try oya tente tuntum. Ne hairstyle de bia wo chako from. Oyisumoto. Okay, enti na man bibi kakra bi enti na ne buafu a. Wo se won hwe nkra. Me pa try me de me hu de enti a. Me pa try me de me hu de enti a ne buafu me. Efi sa me di nyinsan ne to nanim na oye ne ho style. E be busu me mienu na on frame me da. Etu on frame me na o ka se. Frame me ne se o ka se obi se ne yire ne me. Oh! Elo aba be fami. Obi se na yire no. Me pa try. Enti wama Alexander abawi obi ade. Ma me pa try obo akra. Oba. On person be hwenyin sani ntina. Oh, kanokra won kwa wutri. Na ma imagine say person osha e ka be 2 months. Asa na offer be complain. Na se be ma bia betere won. Oboa. Be ma bia betere won. Ma oboa. In fact what the be ma the picture abra yen. Me ma oboa. Ati for say wo pese wo hu be ma me ensa no a tomorrow. Alexander ba. In fact, yani Alexander edin komo back door. Ama what the be ma information ama yen. Ama ya frɛ bɛma no so wɔkyena Alexander plus bɛma no plus Debo la kyerɛ wo yɛ so so bɛba de man patro meba wo bɛba pa wo bɛba ko hyɛ bɛma mienu ntam meba pa ɛne akyena bɔmɔde a ne hyɛ yɛ live se ya ka kyerɛ sɛ yɛ se afi wa mu de besi o sɛ yɛtumi de ɔba ko ba ne yere ne kunu ne mpra niya de bema ba ko aba ne yere ne mpra anu nti akyia wo behu no ba ko ne kunu ne mpra se ho ye no so de ye ne mpra ne na je se Debo na ye no no ma meba o beba enti akyia hia ye na ye nto se K for so travel to a recruitment agency adawro ma bomode a wo pese otu kwan K for so wado be kwasa de tie bia o kuma se me na high tension K for so travel to oni hamo for 0241 169774 0241 169774 and answer 0278 902965 0278 902965 na chasa yemwani yenu nkomo eye ochia o wahia ochia ba pada mese wada bomode ama wosanka be eye sisi yade ana enemu nsan yade Ekia, Ochia yedupa, Ochia boa ma, Ochia boa mema. Mesi Ochia de wenye bia no ma no ha ho. Ochia ni siesie oba wo under kanunu ase ho ye de page. Now the kankan say ade. Unse wukunu no da bia wo kwa wo ma. Wo boa, unsiesie ho abra Ochia ho. Ochia mesi wo numbi. Na wukunu numbi. Na mo de bosso saa na wo boa inside no eye tria. Etria sa omo na ejeje ho no sa omo jeje ho no maka doctor ejeyi tria sa etro sa enu ti ba won saka otwe ba pada ni bi divine hope ba center de ba ye no ye wo makrobusu akuru wa junction eye frɛ ye no e wo 0551 228281 0551 228281 Ojane Shiwa Obeba Ebibidrom Samson Energy Catering Service ehwo ne yensa no bo obi wo ha wo ye engagement wo ye wedding wo ya puntu obi a wo ye weduane na emo no jollof no ahedin ahemre wo de serve ba bi enye yie ope wanim guase sa occasions ne so no wo ye energy catering service aduane e da etika ho enu tika ho bomade na bra ye wo brema na ye bebe mo krono main station no macro traffic light no so macro ne go filling station edi hwene mo fine was 0243 367993 0243 367993 what's a first drilling enterprise ehwo ne yetu nsu papa de ama wo me se ensuo tuo no eye kabo
inti wo tu apede wo nim tuo ne machines ne ya papa na watuma wo wi a wotumu nse yes obi wo wabetu no ase no kwa dabi eye sika na wo de ye water de omo ya de water force de omo bo adwuma enti ka won fa komo enu ti bomode na bra baro ya wo ye new site wa baro new site ye ne na ya bia ba clinic na wa bro sankro mo otwe so enu ti wo frɛ no 0246 265707 0246 265707 eye me padanse me ma obi je number no emom kotu osema ko ju omudi mesimi ju omudi ene okotu wi onipa kro frame o se adwuma water force for ya mame no mani age wona me se ya na mepe superman kwa ne wo mo and the Grace Academy ehoni ya kire fo no me se o mo abense metron report emfa wo ba ne mfa ba bia no wakwa akobon mesrew enkola no bi wo so o mo ntete ye na ya o mo de o mo je wo mo de Kristosum etete enkola no no o mo kire o mo ade papa ema wo ba ne nkosei na wo ba ne so hu hia wo da ache no wo bo ne ho ka no na sese teachers so boa wo entifa ne ko and Grace enwomesua nwa kade de kira de sua de ni na bi ho security a pampe crash kindergarten primary junior high school me ba cho bomode atutumlika library ba bi ye di agoro ye kira mo se de sesweme de na wo pe and Grace wa ye nya fama wo santase nyinem ene wo fra ye na 0243 71 43 16 0243 71 43 16 Royal Jopak Nacha Clinic Kekua e wanna make us a word day pua oba me se wanda kanu nye enu kwa nu nsem akọ esi awo kwan yo e ma wunya ba enu na yesa na ne ye ta wani wo fie ho enye bibia nti a wo na wo pe ho e na wo nwo ko siesie wanda kanu no be ma ne de boss wa enu anu no na eba no na esu wo ho na fa enu tie ye Royal Jopak Nacha Clinic waton 17 dua bo huhum awade mu nsensam eye Royal Jopak Natural Clinic wabaye bomode na bra be me bomode na bra anwara ga jene ajosu wa ya ben se sheduma si robang friend 0541 40 75 86 0541 40 7586 God's Mercy Construction and Trading Limited and the empatane shops ayebubu ni yebubu no me kokobia na me raho ensu mesraw kan ho fa ye number 10 ye ma apata papa e mo obi nkwaju usika ni ebi ye soan papa oji usika na krom wo fra na wunya no wo hwehwe ne hia na wukonya no mesraw sika ho eden e mo obi nyu usika ni ye de ye ma wapata papa de obetina ma ye adwuma ma wo asomu adwo na so ho atọ wo ka soan wo maka mrewafo abrewa wudin rough na bufo so soan bloody fool ajime se na nani abrepa enti kwa hin me kokobi 18 station wa be nu God's Mercy Construction and Trading Limited for one it was 0243 178207 0243 178207 and 0557 65 4010 na Beaver Clinic ekwi obi wa ne se wosin enhihye yie obi wa ne se no hwe nhwe ebi nam epachi ebi nam trede ebi nam Cote d'Ivoire ebi nam Santase sene na de se enhihye yie exact ne number bia wo di ni pie kura enye yie sene ya exact sene nya wo di ni pie enye yie meslo ofedo o kaso nsro ase kafro emu metwetwe me pacho ekwa di asem beba na wie enu ti bomode na ko Beaver Clinic na ebia pese wo hye wo sene wutu wo hyehye ne yie no ne nyina be yama ye wo medical pharmacy edan nim ye ne balance ene di hwe ne mo fra ye no 05401 24200 05401 24200 nyanyo so nemom Integrity Natural Clinic ekwa me se de Integrity Natural Clinic Integrity Natural Clinic asam na wo kan ye na na mba bro eh hospital asa Integrity Natural Clinic me pa cho me kan na wo kedi mechi Integrity Natural Clinic ma ko kan na me ndi wachi Integrity Natural Clinic Integrity Natural Clinic enu ti me samu da bomode na hye ne so ema me say wo no eye lab services anasa ultrasound scan therapy eye massage bi no omo bebo apa omo ye ne kama integrity dia ho no omo twetwe nipa no
na me come chere wo massage body. Ya massage to de bia na woni padua wo ye wo hwehwe nye wo yiri ntumi nye wo kunu ntumi nye. Ko ba bia wo mo sua ho nimdie. Woni padua no ho na etimi ye fom na refi. Eno cry to me the feelings ni ba wo. Etumi the feelings ba. Enti mesere ko. Bo mo dia na ko. Na ko je ne fa ko hia wo. No kwasem. Yem aka. Na abibiduro pa wo pa bibiduro sa yade no ahu. Ye ne yade ba. Ye de bi kura free Malaysia, Hong Kong, Australia ni Japan, India ni yade ba. Eni ye san ye bi Ghana man yi munti yade bi a eye san yade na aka ho na makwa no wo ba Integrity Natural Clinic ni etu ase yade abibiduro na enompemu ayaresa de ene number 1 original wo bi ni achi ene obi ni yanimbra na Integrity ye wo Ghana Legend ba bi a menhia Ghana Legend I want to be dear mina ko butu ya no adini butu ya no anyway de nya yira kwan ebe alaba ho no ho na ye dear mina ko butu ho no wo ya na de Akoma so dear yi enunti Ghana Legend ye be menhia government hospital ye san be go filling station no adwada ko se me da 8 a.m. to 4 p.m. and your doctor for ye adwuma Dr. Santini was say ayare sanie fa ye no 0243 459385 0243 459385 ye twa ye ho aba ye be kwa homa ne so ma me mo lines na ma ye 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243114497 phone in segment no Ayona Pharmacy woman na so ya pressure capsules oil no woman and dia ba no mpemu ayere sisi ya de wobubu unom capsules na de oil no etwetwe fa kwa eho aka no fra Ayona e was 0243 123224 0243 123224 ye twe ho aba na ye ba ye the story tia wa bi be wo mu ama na just wani ajepa ye kwa ba isi Bema efisa wo fa say ya kom na ye call sofu bi wo sofu ne say me makwaje obi kunu na bo medam no mo se sumani 2 ne 9 e de wo sofu ne na me ka say kra sofu ne kra na ni afra yay Abi tell me more omude wo ko sofo no se de an o se me makwaje obi kunu wo enso abra na ntesa ti ye de me komampon je ti ase ese dan na ehwo na Sumai ni 2 ne 9 wo sofo na me pesa me ti pachan sa asam na wo kan enya no kra wo di gu mani mase na ye de me call mampon je ti ase ba sa na me papa si won ji ni se akom be fam every se me ma me mu fi o mo hwa akom bia ni o me papa mu fi so akom bia ye si de na akom be fam ntina ye hwehwem ye ko me ma me mu krom wo du nkwa o ye ko konfo be bo na konfo ne se ya mpa ya akom ne pese fam me ma me mu fi bosom ne pese fam na papa se me pa na me mpa na me se me mpenti ye de me ko mampon je ti ase se ye ko akopa ye fi so ana Maa Akos na me sumani aden pant na me papa se omo nso me na mani aden dodo na konfo ne se da bi omo so me a me bodam Akoma FM asese ye kwa akopa ye frime so anya ye ana me ba ya de me ko okuna se ye nkwatete makom no na Maa Akos na me siminti me na me jaye edifo atrufo wo krom kaso mu wo krom Maa Akos omo wo krom papa bi we enka ye kwako eya kasakase ne kasa gu mame enka ye kwako pasem bi dia bechichere wo kwa Maa Akos wo kopo obi kunu sabe na wo fie san ya wo kwatare obi kunu Maa Akos akom no kra ba na me obe 12 ba na me nyini na me swa Maa Akos ma blow papa ma blow akom ni ntimasu me papa nso de Maa Akos me ntina ba bi mo me papa ya ba tan ankasa ba tan oba boso ejina me papa okotu adwuma 5 million 10 million na magya ne osade makofufuro me papa blankasa Maa Akos but jai ne nanye wania akwamnu enti na ma ujaja isa na Maa Akos na mintimi mo miti kra de bia ne matwa miti na mintimi na me miti kra mintimi nso ade me so ade na mapampa me me ya ka fra moti na ma fa obi anko o mo se ya moti abehwim okwatra ba bia be some days as a years wo de na ama ne sa okay enti yamra ebra wo behia abrantie yi kwa hono Inti amwa obehie inti amwa no wo ma ne hu situation and wo condition menene tena de me catch no
menene tena me catch and say bibi say na wo me so but no one gin every say won hu da and ama suma ne na nya any first na de no ban tentem pa meneme papa ma ofia yete wa ye didi kra na aba e kwa me papa se suma ne ba se ni no kan enti woni kwakunti amoate ne de bibi saa ama ono de wan hu bi da nda woni ne te dan kromo ana wo kobeda na menene te dan kromo bon so na maba me papa mo na wawofo nim se woni abranti e friend kwakunti amoa ene te pacha ma ono so odu ko fie ko kire pacha ebusuafo no obi ani je ho okay enti woni ne tra ben fie sen Maa Akos menene tena ya 4 months kra ma na menyem ye no menene tena ya anche busume nai anche ana menyem ya meka kire no menyem no obi ka kire me say boy we de owo a won hweba ana obi san ka kire me say wa wo Akoma FM akra ne yarefo a won hwa akra ntini pa ne kan asam ne kire me na misro ana me say be ma wa wo a won hwa oba ya yarefo de me so me wo ma kan kire me say won hwa akra ni ti Maa Akos akra yo to me ma dwin say me yi na gu me hu say me nyim 2 months na me sha se fedro me fedro 3 months ama wo fedro bo so me say 3 months mo adro ni di de but bibidro na wo fa ye wo de sa bibidro na me ko me papa mu krom anu kra na me papa ni me ko me papa mu krom say be ma we de nya de sa me ne be wo chan ko abegu mani mase ama obi sha bibidro ma me Maa Akos me no ma me fia me no me 3 months da kokro no maka se ne de man fedro me no me 3 months ama bosume miensa bibidro bosume miensa Maa akra ni mi ni so obeba wi ase akra yo ti we me no Maa Akos 90 me hwa akra ni me nurse for ne ba mo se baby girl me se da bi o ye be ma na akra ne ho fe no ne ho fe pa Maa Akos me ba ni ma de no ene se ye da sorry wo se kakla enya na ase Maa Akos mo be kwa akwachi nti amo na me se ya mo be kwa akwachi o se ai hwe Maa Akos o se ai o mo nkwachi na me se adenti na o mo nkwachi o se o mo kwachi na sa no nti amo ano be hwa me won fe ne dadampo fe ne ti amo ma efri say ye call hon say won je na ma akra ni nko school na odwane efri me ba ne mpa na asem bi enti woni ne ba ni wa mu bi anka ho ma hu bi anka ho wo ya na wo wie ya na like oni ni jai ya na menene wo ya no onya 1 year no 2 kwan no nti menene na ntene enti akra yi kra nti mi frɛ wanya fie sɛn 4 years on to me friend ne papa mpokra sa dada on tanka enti amoa no de frɛ no what we need na ma o free Dubai ne buy no na me pese akra na ni keka nanim se ne be ya on kasa kan sa mo kira akra no me ame so akra ne sanam de na kwa akoma no wo fen so ho no Maa Akos me kofa akra na 10 pesos kwa ho ma akra adai na waji akra no wachinyi anase bia Maa Akos de bi ma o pese wo ya na me kasa ne won hwa akra na so mje oba sa no o pese me ya ne sa na wawari asese wodi akra ne ma no obenya ba bi atena Maa Akos me fa ne ma no on hwa akra no me fa ne ma no akra no to me ne me papa de enim se akra no nyini se de boy no beba abeje ne ba no Maa Akos me ntwa nkasa akra ba ku pentimi a me hwa ma de nya me nkwa na medi me ho nye me on na di me ma nya me nkwa na medi me eye mu mienu na mudi ya ho e na muji feelings ni bomu ana feelings ni wanya bi emienu nyina na ma munya feelings no na ntiamoa na dwuma so ani Maa Akos na dwuma na so aba na ti won na so ani obi e ha petre zam but betumi anyam ende enye yi na edenya nti na wo ye good many abri o wo se me sponsor me nsere ye many abri am nsere no ye good pa ho okay wo se wonu madrabo so me yesa akora ye ama Mampacha me menses pa ho adechen ana mshase se me no ma bibiduro me sana me numbi Maa Akos me sit sa 3 months na krokro ni we pa wa ma no maduro me ye sa 3 months ama wunyi ni sadia wo ma waduro no wo me kan se mpokra wo ma waduro be ma akora no ho aye fe Maa Akos akora be nyi se yi waduro
Enya sa kra. Enye nyise yi gwadro. Branka sama si wa otimu se ya draw we de onoma bibi besi. Na wo de bia yi bi payam wo hu se eye adwuma Maa Akos me fa bi nyi bi da but nipa na otete adro ne ma me no. Enta na me kasa no. Na wo start say wo no madro no sumai no wo ma nya obibia because omo no sa de ma no wo ma ni nye ho. Menyam de na emma. Ade na omo di ye wo a etumi tu because ebi wo binum so wo makoa enkon wo de because why fine girl o. Abigail you fine girl pa na sumai bi pese wo be fa wo no na you know one thing o konfo bia ho ofe wo ye otufo ye otufo ma akonfo na ba ye no wo hu no ba ema ho ofe mema ho ofe menim die nti opa ho ofe fo nkwasa ene wuro me office na wo kono woni ba bia na mehwe esa na me bend to aboshe me isi mefe bia me hwe wo hwe bia matia no enti na me hwe sa na me so na wasini ti ase na nani abre ya da ade very beautiful lady abi ubeya de mama beautiful lady yen hwe your sister here obe me bia nya no na obrofo ne so ye beba ho ye be go into details abi peja mu kakra mama fe ya we na wo de betimase se won kokuro mu ne hwe konfo ba wo ho hwe no ne kon hwe ne body hwe na basa hwe na nantu na ehwe ne to a ekura no akonfo ma no minim di ti a wo mo pa de pasa enti na na yaw ye wadwuma no na na kua pushi akonya no fama me kakra trebia mo se Maa Akos de ye na esoso eya na me pese wo hunu ene ma bi ene so ye kire wade bi abi da ho kakra ma me na chi no na wode oti nwenu pese o mu hunu ade no woti nwenu yigu aha na da na fa kire me o fa kire mo fa kire me wode bucket sisu a ko achi kakra awanim wode bucket sisu a enfri nto we say na African way yes shani ya which means say Josie fashion we Josie NSC ya kama next week we so funso ebeko baby oh yes okay Josie fashion ebeko Josie fashion bantam patas market yebeko akogye ye nneoma no na wo de ye ba na bibia say Jojo for na say Jojo for na ka say nyame a chede say because Josie fashion pa ma na Jodi so pa ma edi baba die ade a me se me pe wo ne ho ne se enye me betete aye ne foforo dabi wo wato material ne bo eden wo laser ne bo eden wo de fa ko no ompam fama wo susu wo sha picture kwa kire no a obetumi apama show na afete o kama enu nti bomode na ma Josie fashion adwumanye abrabia wo mpam atade ma me na afi akua ne etumi meye adwuma enfama o abrabia wo kumase ya abom so oni meet me there sports ND enhwenemo fra Josie was 0243433465 0243433465 Pastor Julius ma yehwe yenua ba yidie ma na Alexander pra o se nyen a sangofo ye sangofo so gofo mo so no ti Philippa Alexander filia o be so betu ake baby Alex wo bi o me yire ho no tre se aye den a so hwe me de mama me be ma no hu me hia be ma one ba anyensen no se on pese obehwe na open yo ma bi de yi ne ho ano sa oba no de be ma ne patata ha sa de no de nye wonya na da wie dia e so bo modern se de fi mu be ya wo ka that is it e wo ka so that say o enjoy no na yo de that is who a kaba wo bo ene mo ye be ma ndi ma be de me no mesra Alexander se baby o hye bia no e de ababa kana sem yebi amede me kan say ma o mo be kan o masema udimi nyini chese ni nyina ne say wo kan say be first ne say sika that is it sika enti se nipa no kom na wo moa wo ho a enko be tira menko e ka wom ade na wo nya wo se wo wura tokro no mu die na wo se da nku twa ye wo bia ba chi wo nye no o chi ne wo ma ba chi no wo bi o mbe wo dia ko wo nya na wo wura na kusie di ba no ja ma no ko o chi ba wo ja na wo ma busa se dia na ba ya wo ka dia se o de mana na gaja
ade no wose kusi bon no so for so wonya eko so kwachi kusi a woda ho pa na bia ji se wotue wi ansa na wadima ti kusi no eti sa na ade no tie wonya kura bon ni ma so for ji se wotue auto bibia tia ni nyina na ye ma no kwa na ade ne wo so wo nse to ne wo so mebo ka na me ka kira no na wujina no wadi hwesa na kanko a ubon se wado na frafro woni padua nyina frafro enti frafro ya apem kura metua na afa de ka no ba na wujare eno na ya na let for no omo adwon sofo wo ma yo ma adwon se so ma fo mo adwon enare de ye beda ba ye ntua akan de ye ntua so ye mfa okay ana kwana kan no o say abuche de glass nkwa then for boys and so there says nkwa Marco na media de ha me ne say unless what the work kan nchire mu yiye ene ma na aba omonye ti Alexander mra it womra na omenu me die mu I mean what feel no omna me chem na ye mwa okay me da say eno ti obetimi aba homa ne so ne edi nkomo eye 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 hello we didn't baby afefre. Hello, Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. Andrew Shoemaker. Okay, yes, sir. Now, Maa Akos, again, I say, Akoma Mu Nsem. Now, you will feel who said, Bandit in Yabao. And you are about the affair. Sanya Casa. The man is half plan over coming, you know, the Yama, also from Frankie. Already Casa, Bema, who could be, wouldn't you know, could be, Senator Colano, then Teddy Owen. Nyame ensha papa na mom no kan hunu se Akoma blood donation no nyame yadoma 12 March memene da bosume ni da March bosume ni da toso dumienu memene da na ebekoso ewo Akoma FM ye ni mu ha ewo skwa 7 am to 4 pm ni ahase won so ebetwe moja ne bi ne yemfa enkokonfa no chenkobo within within baby afrefre me pacha ya friend Usi and Satika the capacity ebua kwa sepase yes you me pacha o mechia atifu nyina ade na oba ne nkebe ma na se wo peso wo de ne kwa aban wo pesa kinchina akura ne ko private school se ya wo de boka enti wo se abaya no wo kan down wo fo ma be ma no because so wo pere yi se akura ne be huna dia be ma so ho nso ama me wo ye ne dan nti mesre o ban so mra fom me da mase me so me da se papa hello we didn't baby afefre Akoma FM hello hello didn't baby afefre me bacho yes me sapo me yeah hello okay yes you hello yes you kasa me bacho timinka meti won kakasa we are atija me pacho kasa na meti o amoyeno me fati atime bibiase okay kasa yanko Akoma FM FM da Adam me pacho enti wo TV no kasa me say yes fati bibiase FM da Adam Adams kasa mu program da moyeno ni da sister now boy no show no na ya me ya kwa because ana form again bi gina ho na boy ni da oye ni sa no na ha me na okay me da se papa we didn't baby afefre hello Akos yes me too good afternoon yes okay we see enko Akoma FM boy no anya di say be ma de unique na no ba wo afani ya odia iti na hosa bema na sa kwala no yo me da se papa we didn't baby afefre mama ko nyanyo si jinka o anka won so me nua bema yenko e tabo ni redu ko okay na Alexander ayemi ya papa se bien mu nyam se wo ho na oye ogu hu fi sa enyo
so edi de kama na wakoyo na se eso wa fa so teacher ni mu apa teacher ni mu te so wa me hweba na ukwa na for de e je na so nya mbo o ni hu anu gira ye twa no na ni gina da so de me ni buzmatiko enya ba ko me da se pa we didn't baby afrefre oh went to me and so hello yeah hello yeah we didn't baby afrefre but kala sinapia enye hati ho okay yet you because girl no so ni obi mo na dura so what you know but so bi ba no ka se opeso yi oguna se share se Akoma FM apa bi kin come that's it you hear and na boy ne man wa mo na dura ampa nyame sha mapa na mo trick ya mo dia ba wo so wo padura be yi na goni amma wadura be ma akra na yakama ani dia ma we didn't baby afrefre I beg to speak English. I'm calling from Upper East. Oh, okay, go ahead. What I want to contribute here is that the girl, the math is too strong. Because if you say that you have gone for friendship, then friendship, that is the reward of the friendship. You don't need to force. You have to please. FM. You have to please. You don't force. Because if you have gone for friendship, and that is the reward of the friendship, you don't force the man to become responsible. You share the bill. Okay, thank you. Hello, we didn't baby afrefre. Hello, we didn't baby afrefre. Hello. Hello. Mepacho, we didn't baby afrefre, yanko. Hello, we didn't baby afrefre. Hello, Maa Akos. Yeah, yanko. Mamu abaswate me so yanko idiano patano timo chede na anukwaze nse obe international kan e chuma katawo na se dedodo on the pan nsi ase bu modin asa be ma no beba enye chef na no asa na bibia it my fine mama goes makra o nyame on shira wo pa we didn't baby afrefre na afa yanko okay abafli Marco, me who which and Yasam Kitty. Now, what's a henna? Mission Homa. This is Akoma FM. Akoma FM. And I ain't a funny echo. Marco, Mamma Fanchia in free time as you Emma Adesia 80 Akuma Casafidi Sabri. Made of 40 men car a time for a brass to say, do a pomodin one seminal. Yet the Ebra was son, penny say, I'm a many one say, not a free idea, and Nutina dada time herba for your jibre, Eba will feed Yamu Hall, Abuano Hall, where Jubamu Hall, and no better chim como, edifa, wa pomodin and ho. No babies I send a time of for the crown, a dear Jumana or moye, yadin hama, and Nublan, see, and a dear Juma, ewo ya suye enam so ama yakofa edra your friend is a time herbal mixture aba edwaso any KNG herbal capsules eruti abusua wi wutie me na se wonu mu atu ntumi ni dia time herbal mixture wuti ene ye wo ya time herbal mixture obona funu wa edro ne time unya bi no ma beboa wo mesrawo ebi ana make say wuti kam na wutie me enche wusi fom me de ahoma trofo ne ma wo ne brebe mu ma wa frɛ ye 0244 417 669 0244 417 669 ya homa trofo no ntimi sro frɛ doctor na nyame fa ne nsa so ema wadu papa enom ema wapomudin NCP NC tamfama manugu so ameka se bia na yedro no so o pe ba ko ana mienu dia abusu or drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa wo benya bi ato ebia na wo pe ne duduom atu akoton a na wo di wani akyerem KNG herbal in Rome Abidjan house wo bo rem wo ho a enro iduduo na wonsa ebeka bi wo ho ena atonsu mo na ko junction ho a ekwan edi ko bokro no ko anim kakra bi a wo bo se KNG herbal shop ho bo rem wo ho a enro iduduo na so wonsa ebeka bi na kai se yade etetew yade bi haw na wakwa na se enkwade a ene misrew Dr. Homatrofo ne je na frɛ no 0244 417 669 669 enu
ti friend sesi a ye free komodie na se amako ye be frase o time herbal mixture time herbal mixture eye adura e wodwa so a ebo asiesie ye nipadua edema ye mesro ma me papa se wutie me awie na se ya wuti ebo gaga wanum na ato a wontumi ni di ya na wani su biri wani su chine wo hwe awia na wani su nyina ye wutuma eduro ne time herbal mixture wonya bi na wo no ma ebeboa wo ebehohoro nipadua ni mama ama pomodin so aya wo chefa eno ti pedro ye kira kwan na no mbisan se e ya anka ni dudo no e na doctor wode agutu akuma bi mu eno ti bi so wonya eduro yi bi a ahosan ne ayaresa ebe ya wo chefa pedro ye kira kwan na no mbi e time o time wonya bi amfa nya kwadro bobo na no pa awia ne anwumre san se eduro e fe ne se time ne dia dance e ba ya so ye ne de eye buburuja eye bebrebe kwa san se obi wo ho a wo se doctor me koto eduro no na me yam na ye me ya na so me no me ya no me ya de bi e hyantuma mu no eduro no ayi ne ho eduro ne ye time wonya bi no ma ebebo pa eye time mesro ya na awodo waposo eye wo ya waposo ya wo mra eduro ne ye time herbal mixture wonya bi na se wo no mo a ni nyina ebekọ honam yawo obetu na se honam mre obetu na se mesro ebreniti ebia na mantimi amobo ya de ni nyina so amfa mawo enu ti na me doctor homa trofo no etu dwade ama wo no enu ti frɛ ni sesi a na de hawo de tete wo de hawo ni padua ni mo no frɛ no na ka kyerɛ no e wo 0244 417 669 0244 417 669 obi wo ho no mo a aya na wo edi no ne honam mu wusu se chechecheche awie ya ebui obi epe baabi edi ne ti akohye ono so afa akonya betena awie mu a wo to awia ne honam nyina aye ne se hojo edro ne time abusua wonya bi na wo no mo a ebeboa wo ebeyi yade akese ne nketo nyina ade afri ni padua nim amedi padua na nya ne fa hodie eno achi no oba wo nsabuo no entumi mmeye ababro so adako na mienu na etwa edro ne time wonya bi no mebeboa wo esanse oba ade adibo mu no si nansia na oba na nanso ena fabu wonsa wodie de wa wugitu mu se ababro so adakrope na etwa de a ene na ohaw bi ewo ho edro ne time wonya bi no mo a wonsabuo ne beba wano ede amaw ohaw bia eni akire eni dane na etete wo menua ba edro ne time wonya bi no ma beba ebetu eni dane na se ede afri ho no ede amaw sanse wo bebi wo ho a wo hu na nanka nkane no ye tomrom kama na eso sanse eni dane abetana ni nipadua sunti ama ne so tia ena etie obebi eni dane ka ne ho a wontumi ntie aduane mpo ni nanka mpese waso ade mu ajo edro ne time herbal mixture esanse ye do obo ade hahama nu bena nu nsini ena doctor akeka bom di time abedwa so eno ti wo ba ni dane tete wo mesrew wonya bi na wo no mo a ebetu na sekura emmabiem eno ti bowra mu wo drugstore pharmacy shop license chemical shop baby anokwa also per time herbal mixture time Akoma FM mesra so wona asia peja ya na wo na mu hyehyew wo hyempaboa na wurompa wo nhunu edro ne time na no sister bi frame us wo ba pa me de me na ase na peja no eya abusuan ya de me na na sa ne na asia peja me ma me ne na asia peja me papa na asia pe se da bi kokope time ne no ampa ne ampa mako no ode adanse abre wo se se nka me bewu ne na ase nyina ye dududu ayatu fotofo do nsa emia ne na ne so na atom ai sana ne ma metiel papa ha abusuan ya de enso okope time akira kwan no ne na ase atata nyina ne nyina atwetwe anu nti abusuan mesrew asema me kenye bosiremu ka pedro time akira kwan no edro na no oden ano enam anu nti wunya bi na wo no mo amese wo yade bia ehya ntomam ana yade bi mpo a ehya ni pedua ne mu baabi no ne nyina no obeyi ne ho ede ababonten ama ni pedua na fa ne ntoma pa ede efra mesrew wuntimi ni di okon no aduane a edro ne time sanse ye ni padua wo hwei na kade ye aduane ne nsuo wuntimi ni di entimi num nsuo ye bede no wanya hoden edro ne time abra wo benu num bi pe ubetumi adidi kama anum suo kama afubo nso odi padua na hyase na ye kama bo nso di padua na fedie ahoɔden atimi abem aduro ne yeti ime aduro ne bo enye den eda fomboko obi atimi tobi na kai se obi a wontimi num ye aduro yi bi eye oba wa fafro maami a o ma bofra no fo ana bofra woni mfie dumienu eno achi ne de
obiara timi nom time herbal mixture no ebi anu ti ma me papa mesro pebisi ukam pebisi fie pebisi wadwumam na obi nim donko a ade beche so anaso obi nim da ya de beba me podi anka me tufo se entwen ma ya de na emma nsana akopa duro time ochira kwan sabre ya wutie mi ya wubosi esipi ana wusipi site ya ena sese akohwe time ochira kwan na wonunum bie na woni ya de entam echi anu echi ni ma akoye FM bedwa so KNG herbal capsules no anu so boasiesie yenkwam we ni padua ni mu no ama ni padua ni gina brane anu ti mi so ya de tata ya de tetewa wonkwam na echira wo se wa mo ho de ne so ate anwode na ba form anu ti padu papa ti se KNG echira kwan na fama nkwam no na o ma ho de ne engina brane e wo ni padua nim anu echi no ya de a KNG etu na sifri ni padua mu eye bema misro ensansa begu bema ho obema no emu hyehyew bema no mu ekekaw anase ya na nsufita bi firi bema mu eba obi odwunso wie kra na emoja edi akire edro ni KNG herbal capsules wunya bi na wo no bema na ebe yisa haw ni nyina edi firi bema mu edi amaw enam se ya de aba bema mu nti amaw mema hwe wo mpam kra no eswate a edro ni KNG wunya bi no ma ebeboa ebesiesie wo mema jone manesi pi asita de amaw sa na wo ba me nkana me nyaw mesra wo nsu odie poa na etete wa edro ni KNG aya na wa himfie ho no ensansa abegu ho anase ya na wase ho no eho kekawa edro ni KNG wunya bi na no no ma ezufita efri ahimfie ho ba no ni nyina ebejai wa himfie ho beche ahimfie ho bewo eho be yewese woni wodofo hyiemu a ani gie timi aba ede amamu me enu nyina obebo ama so wontenka onte de ni rofo ni hyiemu a no ane se woda ho no ohwe wanim se ya wo wi anu asen bisa se wawie obebu okra wonim se wona ni drofo hyiemu a otimi abema ne fa ne bebro nan eyi wo beku obi bo eye KNG wonya bi no ma watenka ne beba oba wontenka mesra adro ni KNG o KNG herbal capsules wonya bi no ma watenka ne bekosro ebeba kama na no drofo hyiemu a eni gie na timi aba na anya fe na abema wo drofo akonan ne enu mesra wo beku obi ba eye KNG anu ti wo ba wo to atobi ma wukunu bema wo to atobi ma wo jire mumie enu nyina mo nonom na me hye mo bose to aba akunimpo ensa ubonsa yaresa fa hodie na ayamo chefa maako ebrani nti media tiefo besi ha bo ade ya adomo a da se ne ye besan ni mo hia ne ade apomuden ho nsem ne abremo na ansa na me kono me the doctor home atrofo no tudwa 0244 417 669 0244 417 time herbal mixture KNG herbal capsules ebusu drugstore pharmacy shop license chemical shop baby akwa obenya bi ato okay oba fili Akoma FM ensha papa dasone me jidi se ye bese ensha me hu watch pa 0322498035 0322498036 03224980 37 mami reading message what's Maa Akos please sister it was me catching na ekwa say asem na no work and wanya no odidi wo be mo na sra na aduane no why hwe na je say afani trimu enu nti jajai fans of Akoma Mu Nsem na je say nyame hia mo papa mo nkoso a ense my charity foundation mo nkoso na mo nse my fans of Mama Akos ya na mo share and Maa Akos great family so abrebia no na mo share e de amaye hello we didn't baby afrefre hello Maa Akos me can free okay yankwe but my your phone na ho yade e le ba to bi ahun yo pa yo ene yankwe we dey me contribute ga kan say oba no wonya ko te da man en class na ana da man nso no and ya me ntia de ga omo ko ya de ni ya no mo feso mo jani because about see am paso many people are that you there so no so can ba na e yam paso man that Akoma FM me da se papa say e wo say wo hwa ne ba no na ne ba ne ye hwe so me so wada hwa ne so say ye wo askwa ye ne mo no ene di hwe ne kuma se askwa ye ne mo ene di hwe ne ba bia wo bia no wo de wasam ne ba ye be hwa ne yakama ye nyiska wo bia bo ba ye obi afawo ana usofo obi adu boni bi malam bi adu boni bi konfo bi adu boni bi fa ne bra we de ne ba bia afefre
ya kama kwa ame kon fefu bi mso number 1 okay mpacho yetio akora na sema epa wabani bi kanu kasa ayo kono de na meka ni ya bibi Akoma FM ya bibi me bawo ama akora no wa zenu afia wo yele seno aso ni ba da fan tumi ni baba mo nche ni da ma sepa na mi nkira mo wate nya mi sha papa bomodi a na efa ne bra odi ne ba na yaka ede amount enti bomodi a na won so fa wasam no ebra anopa obeba ne wani mu ha yebetie wo kama yanyiska enti how bia obi afa osofo bi konfo bi malam bi obi aya wodan obi no akodi mojafra de tie bia no odi wasam ne ba yebehwe na yaka ama wudi ne ba bia frefre alo ma Akoma FM na ma ko wadawo mo ayi advert ya yo ke muziki ana matata ho because ma ko bi ba sa wa ya kama nti wodi ya fra ya numbers ne bi na ya ne woni nkomo e wo no so ebeboa asne ha sei ebra ya sorry so na fe ya demo asha godie mu akonfo nsa busu apani sami e champon woni na godie mu akonfo no bejedwa na fe wodi agodie mu nsem papa e de abromidi e de Maa Akos nyame ya dom a wachina san hia ye e wo ha Akoma FM